gore o romela bothata bja gago ka mokgwa wa molaetša wa lentšokgatišo ke gore WhatsApp voice note fela. Le ke lenanego la tharollo ya mathata a selapa. Theeletša lenanego la pitšeng tše kgolo go tloga ka iri ya senyane go fihla ka iri ya lesomepedi bošego gare, mošupologo go fihla ka labone, le kakapa ya radio the facilitator go Motse Community Radio Station, mogwera wa gago wa potego. Mogwera o ya mošomong ge le bošego mogwera a robala. Re mo 96.3 FM, your friend to rely on. Aga motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM moroka ntle le go senya sebaka ngwanesho a kitše sebaka se ke go tamiše gomme ka gare ga madume a ka ebile ke tshepe gore o bile le letšatši le monate le weekend e monate ka baka la gore nna le wena e sa le re bonana ka labone la beke ya go feta ke be ke le ka kua mampho go rest in peace ka mokibelo ga nkadimeng ke le MC kua monyanyeng wa tsa batho ba ne maka ka montle ke no kry-a motho a išitše a tladitše maka gore aowa gape ka kapa o etla mo o tla le moremi e ke fita ba rena moremi o kae ke re bana gape moremi a se tšhomi yang nna le moremi re kopantšha ke mmereko ke mokage mmereko o fela o mongwe le o mongwe o ya mabakeng a gage jale ke ka baka le lenna le ke bonang ke le mo le yena o ja tlhwatlhwa di kua le ngona jale moroka mona gohle mo ke sepelang ba rena gane jale moremi o kae wa tsa o ne re o sa swere microphone ka mo tenteng o sa bolela o no ko mongwe a kole madila kua re jale moremi o ka e tloutša baro ke re ano ke swere bothata ene wa tseba ka mokgwa e leng gore di-weekend di ba busy ka gona gapa a gone ka tšatšile ko renkano reng go wena ka re a re ye monyanyeng ebile a e loke nne ka tšatšile e leng ompitše mane re no ya lenyalong mane wa o ne re o sa bolela motho mona a kgoše madila a ra go a swana o tlogetse tlou tša baroka ke rena re gatlhana le bona bothata boo no re bodutše ba re maobane o kae ya moroka napono tša sebaka se mongaka o tamiše motheletše go le le gausi mo ba re boetšego ba le gona ba re theleditšego ba le gona thobela a ke go leboge malome ka kapa ke go tamiše le rena re no swara yeo tsela o no re o bina barai mane ye nyaka malome ka kapa eo re no ba gona ka mokgwa o malome ka kapa a ke tamiše magoši a rena ke tamiše baetapele ba kgašoe ke tamiše batheeletši ba kgašoe ke tamiše mangaka a setšo ke tamiše baruti ke tamiše magagešo ka kua dikgokaganyong tša leago ke ya le tamiša kgole le kgausu ba le re lebeletšego ke tamiše mmago nna ka mo re ne le mama ka mo mama le kae re gona moruti magnet mo re ne le mama ka mo le kae fela mama re gona tate nna re gona nna ka gore ke ya go tseba e no titsebiše o ne a tsebana re thome go bonana nna le mamane nna ke tlo thoma go dumediša dikgoši ka thoma go dumediša tate moremi le ntate ka kapa le setšhaba ka moka le di-family tšaka le tša bogadi ke tlile mo dipitšeng tše kgolo nna ke nna mmašia wa ga mogohlwane ke setlogolo sa ga mašifane ene ka nyala ga ditshego o ka kuga mašifane o setlogolo gape ge re ne le ntate mašifane fela re ke ya go motlogolo ma ke setlogolo age a wa gona bothata malome ka kapašu tla go fa melao ya kgašo and then wa kgona go tsena ditabeng malome a ke go leboge moroka ke go leboge mma ditshego setlogolo sa ga mašifane ka moke ka pitšeng tše kgolo ba re wa ba tseba ba nna ke nna ka kapa radio gomme ngwanešo o gorogile ka re galano go la pitšeng tše kgolo melao ya ka mo pitšeng tše kgolo kapa melao ya mo gorena mo eno ba fela go no re
re se ke ra bitša maina a dikereke ba profeta le dingaka ka maina mo moyeng, re se ke ra bitša maina a baagišane ge ka ba motlho mongwe e sa le wano ya ngakeng eno ba gore wa ka ya ngakeng tsoko mo profeteng tsoko kerekeng tsoko. Se sengwe gape re hlokomele leme, re se ke ra ntšha mahlapa le mantšo a e lego gore a tla re ga fitlha tsebeng ya motheletše a lomela. Se sengwe gape banna nnete godimo ga tafola ke kwele monna o re o neša pula ke nyaka gore before lenanego la pitšeng tše kgolo le fela nke ke be ke bone maatla a gago. O neša pula o emiša pula wa tseba ke tšhogile kudu gore ke moka monga metsi gantši ya ka re ya jwale e kgonne re o kopana le tsona jwale. Go mekgaitšedi ya ka nnete fela godimo ga tafola ke kwele o tloga o bolela tabe nngwe ya go tšhoša gore batho ba re o moloi botse banna o le ausi ya mosebeletsi ka otukuetšhweu banna batho ba no re wa tsoga. Moroka a ke tse gore pele motlho mongwe nka tle ka bapala setsopolwana se go ne le se e le gore o rata go se fetiša pele. Ke nagana gore a re tseneng ditabeng agankeke kgaitšedi yaka ke tlo bapala setsopolwana ka fa ge o ka kwa se felela ke moka o nape o tsene ditabeng. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga aziše nna ke tlile mo radiong ke tlo kgopela thušo. Nna ke thomile go thaswa ka 1988 ke ne le 6 years ka 88. 1988 o ne le 6 years ke ne le 6 years ka thaswa ko Stompo. So ka be ke gahlana le monga metsi ko Stompo. A ba a ntšea for 7 days ka gare ga metsi. Ga ke tlo tswa ka tšatši la bo 7 ka tswa a mphile mpho wa go noša pula, a mphile le go femba, a mphile le koma. Ke tswele ke tshwere dilo tšeo ka mogare ga metsi. A be le gore ge ke dira 7 years ka ne ke ile e le February ka goroga ka October ko ga Mashifane. Mama le papa e ba se ba nyala, mama ba sa le ko gae magana go bušwa ka be ke goroga moo. So a ge ke fetša papa ke ga a ntšea a nkiša mo dikgošing gore ngwana a ka o noša pula. Ene o file koma e sa le ngwana, nna le nna ke sa le ngwana le mama dilo tše nna nka se di kgoneng. So dikgoši ke ge ba thoma bommotša ba nkišitša ga Ramošebo, ba nkiša ga Matlala le Hwelere, ba nkiša le Nkosini, ba nkiša le Ntwane, ba nkiša le Kgobokwane. Bile gore ba ntsebe gore ke motho wa mohuta mang. Go ya papa a ba le mama ba be ba hlaba ka December mola papa nkišitše mo ka moka ka be ke tsamaya ko dula ko Naganeng. E re dula Naganeng badimo ba be ba elwa ba re ke botše papa gore a shifte ko Naganeng a nyake Stan ko Tresteng. So papa ka nnete le mama ke ge ba tlo nyaka Stan ko Tresteng ka 1992 re tla mo Tresteng. Re fetše o dula mo Tresteng a thoma papa ba tsebiša mo foromaneng ya mo Tresteng gore ngwana ka o noša pula ene o ne le koma. Pele ke ga wa ba se ne le problem wa ntše go ya komela papa lla ko go intšha pa fela ba nkhunamela ka June ba ntlotša ka letsoku. Batswadi ba ka ba boifa gore ke bana a go no ntho ba ka itirang. Ke ge ba khunama ba ntlhabela puti ka June e nngwe le nngwe ba ntlotša ka letsoku gore a re phopothe ngwana a ka se kgone dilo tše sa le ngwana. Mara pula yona bentše ke inweša. Ene pula ga ke inweše ka sehlare, ke noša matsogo godimo ka rapela fela pula yana. So go tlile mo le goreng ke a nyalwa ka 2023. Tšatši la lenyalo la ka badimo ba boletše ba re ba ga ditshego ba tlo go nyala. O apare le thebo, o tshware sefoka, o tshware le rumo. Ke tšatši la gago le tšatši le la lenyalo la lena.
ka dira ka mokgwa o go tshwanetseng Okay. ka be ke porofeta ka tšatši la lenyalo ka tepona ka Sesotho be ke le mo moyeng Yeah. a be le gore ka ke fetša ba re banna ba nkopelele mogobo basadi ba nteletse moropa koma mapostola nkopelele ka tšatši la monyanya go direga ka mokgwa monga metsi a re ke tlotla a tla ke leba a tla bjale ka leba a tla plesa lenyalo la rena so ge monna nka pešareng tate ditshego ga ka tepona be ke le mo moyeng be ke le mo moyeng so ge ke fetša mo moyeng nabile ke ge badimo ba le ge a fetšong ka pešareng ke ge ba nthele ba ra wa rena re feditše tsa mo apara lešira ge ke tšwa ke tsamaya ke ko ntlong ko apara lešira ge ke fetša apara lešira go direga a ke fetša ke tšwa ke ge le gone ke kirang lethabo lela la gore ke a nyala a be ke tšwa ke ya ko dinepeng ge ke boawa ra nyanyatha re fetše o nyanyatha ka be ke re ya ba re ko tšhentšha even ke be ke le mo ban director badimo ba sa mo tšhentšhe ke ya go tšhentšha e ke fetša ra dula ko tente ke sa ditse ko tente moyola wa thoma gape ba re ke bošego ke ba betha ka nako ke mma moruti a ka swanele o tsena bošego motseng ya batho Okay. ke ge re tswa ke fitla ka ko tšhentšhe ke apara dintepa gore ke kgone ya bogadi ba ntlotse letsoko ge ke le mo lapeng ke ge moyola o thoma e vale ko sore ke porofete ka porofeta badimo ba le ba re before ke re tsamayang ke ba laele ene ke noše pula ba tswa ka pula ko gae gore ba ditshego nkamogele ka sefoka ko bogadi Okay. ba ditshego ka nnete be ke ba kgopetse gore ba reke feta duster ba nkamogele ka sona ge ke khunama mo gating ke noša pulela ke ya bogadi e fitla ko bogadi ke fitla mo gating ge ba nkamogela ka be ke noša pulela e be le re fitla mola bošego ba ntsoša ba re e emiša ba re bosasa se ka tla le distepa ka emiša pulela bošego ka one nabile ka be gore ka nnete a zanke re tshwenya pula ka be ke boa ke tla a kere ke boa ka sentwane ba go thala ba fetša o boela ko geng Okay. ge ke boa ko gae wa be go fedile badimo ba le ba ko ga ditshego ba re mo go nna ba re ke thothe motse ke nyetse ko ntwane ko marapong ba re ke thothe motse kwa ke ye gae Stompo ko go tlogeng gaka ko marapong ke ya Stompo ga re kry-a le gore tetemogolo wa ka ga gabo ke ko Stompo ra tswalaka ko re goletše Stompo ba be tetemogolo ena a ga mokgobokwane so nna a be a re buša a re botša lekoto ke moro wa gage gore a boe gae Yeah. a ka se dule nna nka se dule bogwe ke ra tswale nka se dule bogwe ngwanaka gae ke Stompo ra bua ra tle ra nyaka stene mo Stompo Okay. so re thotha motse kwa ntatemorena re tlile mo Stompo so ge re fitlha mola Le thotha motse wa bogadi ba gago. matswalaka ke Alright. thotha mmatswalaka gona ke ga gage mola Stompo na se ga kana ke ngwetše Ore o tlile le yena mola Stompo. Okay. Yeah. nete go thomile nna ke le one mare stene re senyakile re le ka moka All right. so o sa šetše le bana ko marapong so ge badimo ba go lata ba lata nna ke a femba so ba bolela le nna direct straight so go ko se rena ke delive message bjalo re dula ko Stompo re fitlha ko Stompo re fitlhile go letamo le labe le sena metsi ka le koma wa no ke ntšhitše gona ko Stompo mare be go sena metsi mola go ne metsi ana mannyane so a fitlhelela mo le gore ko Stompo ba re nna ke fitlha mo Stompo ke tlo dula mo dikgomo tša bona dona metsi kae ge ke dula mo le kane re gopetse stene foromane re laetša stene ya bile gore ke mo badimo ba nyakileng gona a senke ke mmotse foromane gore ba re bontšhe kae ke no ya le ena mola a re nyakela stene ge re fitlha wa re bontšha stene sela ya bile badimo ba re ke gona mo santse o nabe gona mo ke ba ga ditshego ba re dula gona mo re dula mo gona mola ba be ba etla ba re go dutse mola ke rena re tlo go hlokomelang ge batho ba ilwa le wena o se ka ba taba le bona ke be ke itulela mola ke le one ke sekgweng ene go ne letamo mare ba go sena metsi go ntse le go ne metsi
so gone jalo o gatlana le mathata a mohuta mang? Kgatlha le mathata gore nna ke a loya sale ke fitlha mo letang mo ke le legolo metsi gone monga metsi so monga metsi ke nna ke kgonne go ba responde go ba tlhalosetsa gore ka mola bana ba seke ba bapalela gone monga metsi ene nna monga metsi aka ke nonyana maeba le mahanahana ke dilo tse le gore ke connecta le bona ke bona ba le mola nokeng mahanahana a no ba mola nokeng goba ke a gago a modimo a ileng o a rue ka mogae a no tlile le modimo o a dula mo nokeng a no tlile le modimo ke tlile nonyana ya ke a go kwešiša di tlile le modimo so jwale bothata ke gore ba re wena o a loya ka ge ke re ke ne go ne monga metsi mola all right and then ke kwele o bolela polelo nngwe Ausmashia wa gore o thwasitše ka 1988 o thwasitše leta molla kae mola stomp nako e o thwasa ga geno be ba agile mo stomp o tsere go riegang go kwa ka o ko stomp okay mangwana mamaka all right so o bo dula ga mmangwane wa mamago all right and then wa tsamaya matšatši a makae 7 days and then ba se go nyake ba geno ke ba laetse ke re nkobela yaka ke molaetse be ke le kobela nna o be go ne motho e leng gore wa nthaswiša wa go thasisha le 6 years all right bo thwasa ga mang gomme mmare ke menelisiwe all right so o ile a hlokofala all right a go laele wa mo laela gore o sa ya go phetha just moya ke ra wa ya ka metsing 7 days yes okay and then wa re go boa wa boa o swere koo wa boa o swere pula and then wa gorogela ka ile tsona ka gorogela gona ka mo thatsa ke be ke se ke goroge ne ke sa le ka mo motseng on then wa tla wa tloga mo ba le wa isha dilo tsela ka gae all right ka ne mme o lena o ba thasitse go tshwana le nna okay so jwale ka ge ile gore go ntjwa lo buile stompo ene dilo tše ka moka o di phethile stompo nambile badudi ba stompo ba tla bakeng ba bantši ga ba ntsebe that's why ke kgopetse mo dipitseng tse kgolo gore a kere e no ba dirumase go fihla o ba moyemo go bona so ba bantse bang le ge ba re ba hlalosa e se ka re ba nkemelela kan family ya bo mama la bo papa di go stompo la bo ditshego di gona go stompo ba bogadi nka se a ba ntsebe ke tseba ke family ya bo mama le bo papa la bo papa o gabotse o no ba o tlile gore batho ba kwešiše gore wena ga o loye taba ye o e rutilwe go tloga kgale o e file ke medimo ya geno and then koma ya gago ya mathomo o thomile go entšhane ke thomile ntšha ka 2023 mogae mo stomp ke thomile mo ga gešo badimo ba ile ba re santse ke thome gae pele before nka ye o entšha bogadi o ka go entšha bogadi all right okay and then taba ye ya pula e ke kgale magageno ba tseba gore o kgono e neša a ke re motho mo le mongwe ba le dimpho and then gone jwale gabotse o tla ba ke eng Ausmashia o tsere ntho e ntlisitse mo ntatemorame ke tlabile ke ngwana ke tswa shopong all right so ngwana la ge ke tswa mola shopong ke tšo reka borotho o re mo go nna o re koko kae ke re ke gona ona o kae o re yo ke dimo ta kerekeng wena ba le mama wa nkganetse re wena o moloi kane o ne monga metsi ka ra o ngwana ka nna ga ke ne monga metsi monga metsi ke gore ke no sha pula so re ke a loya ene monga metsi ke mpho ene ke modimo motho la a se ntho e snacks monga metsi a dule motho a neng le pelo empe go ba motho a selekang ka be ke mo tlhalosetsa nnete ke ngwana nke re ka se tlo opa ke tlhogo ene ka kuša le gore a se mmage fela ene mmage lena o kwele ke taba ya bolela kwa se blame motho so batho ka ga ba sa go tsebe ba tlo bolela ka mokgo bona ba go bonang ka gona ba bona letamo ke letamo le legolo
okay Mm. a go nke go wela batho mo go lona Le ko morago so Mm. ene go letse gore ke re ntho e straight ke kgonne go gopela gore bana ba seke ba ralokela go ka mogo wa kusise ge nke bile gore ke ntho le gore ke a sele ke be nka se ba botse ko stompo be ke tlo no ithulela ka norto a dula le yona okay ee gone jwale a kere ausi Mashia o ngaka ene gone jwale o ne kereke and then kereka ga go a tlala kere ba tla bana ba tla o ntšha koma batho ba tla and then o no ba o kuša bohloko ke bao ba go bitšago ka mantšu a sa nyakegeng alright re ke tsentšhe malome ka kapa nna ke sane le polelo e telelenyana le wena malome ka kapa tsena ya a ke leboge moroka ke leboge se o thwasitše a na le 6 years ka 1988 a thwasa Stompo ka 1988 ya be ke dula Stompo ya ka 1988 be ke dula Stompo and then ga itšedi ya ka gore o ile thwasong o na le 6 years sekolo o thomile o ne le mengwaga mekae sekolong ke thomile ko thasong ke thomile ke February ko sekolong ke thomile January ba be ba ntšha be ke tsena ko makopanong go ra gore ga wa tsena sekolo wena ke tsene sekolo ba be ba ntšha ke ya go thaswa ke boa go thaswa ka be ke boela sekolong o gorogile ka ngwaga mang ke gorogile wana 1988 ke rile 9 months o dirile 9 months fela ngwaga o latelang ka be ke thoma sekolo ko makopanong okay and then 7 days ye monga metsi a bego a go tšere o le ka gare ga metsi ke eng ntwe o e gopolang ye e beng e diragala ka kua gare ga metsi mohlomongwe go ja go phetha le tše dingwe ga o gopole selo le gore o be o ijang ga o gopola alright go lokile o thwasitše Stompo mo e leng gore kobe la gago go nwa le robetše and then kobe la gago le yena o be a thwasišitše ke monga metsi and then jale nkompotše mo o boletše gore ka lenyalo la gago go ne le tše dingwe tša tše e leng gore di be di diragala o sa di bone ka baka la gore o be o le mo semoyeng ke kwile o kgwatha nto nngwe o reng badimo ba geno be ba go laelela gore ke nako tsa mo tšhentšha na ba be ba tseba jwang gore o ne diaparo o rukišitše o swantše o tšhentšhe badimo ba be ba tseba tate kapa bona e bang kgopetse gore se ke be like a tradition ka be ke ba kgopela and then ge le tloga ko ntwane le ya Stompo letamo le be le sene metsi le lennyane ga botse go ra gore ka nako le dula ntwane monga metsi ba dula kae ba le mo gona mo Stompo ba bona ko lining o parke ko tadimane bona mo lining ba dula mo so ge ke fitla a be le re yena tla ka site ekwe o ga botse ka kua o lateletse wena yes heba and then monga metsi ga a fitla mola a netefatša gore letamo lela le a tlala gore a kgone o dula a teketle maganagana a o bolelang ka ona a bona ke mang le mang ko metsing yes maeba a o bolelang ka ona a bona ke mang le mang ko metsing yes a dula gona kua a no tla ko ratetse le mo groundong le kae a no tla fela na ke se ke ena monga metsi o rialo ke ena monga metsi maeba ao nna for nna ke tsebe a kere ke bone ka lenyalo a etla a tlo re blessa ka leka ka mokgwa wa leba le ka nako ya lenyalo ke le tlo go blessa le fitlhile la bona ke mang la kotama kae la dira eng di kotame batho ba bantši bona lenyalong ka ne ba ile ba bantši ba ile ba tšhaba ba re leba sone be ke tseba gore o ba ntšhetše ba re ba tlotla a zange ke ba le problem okay and then e be le teng and then ntwe e dirang gore o nagane gore le mahanahana a le ke monga metsi nkane sa be le hanahana ba mahanana a eno ba mabedi fela a se mantši and then gona mo go a mabedi monga metsi ko mofe
o kgona go tseba go ile a mabedi a le mola go a ke tsebe ke no ba gore ke modimo a ke tsebe gore mang ke mang ke no bona ile modimo ga ke fihla mola e no ba maeba e ba dinonyana tše ntši tše black and white tše tša dikgaka tsela tše reti ka mofatshe wa ikutlwisa e ba tše tšhweu kore e ba tše ntši ba mahanahana kore e no ba ga botse dilo tše o di bolang ka moka ga tsona diphedi tšeo wena o kgona go tseba gore monga metsi ko mofe mola goba e no ba imagination ya gago gore go ra re ke ena ole a ke mosupa gore ke mofe nna fo nna ke no bona e no ba monga metsi ke yona di-blessing fela okay yes a ke re monga metsi ko mofeng e no ba nthwela ya go nore ke go blessa ke re dinonyana mahane and then ge monga metsi a tloga ka kua thoko tšela a go latelela ka kua thoko tšela o tlile ka sebopego sa mohuta mang o tlile ka pula okay go no tla pula fela ga fetša a tla mpotsa gore yawa ke fitlhile okay ka be ke ya ke modumediša and then ge o fetša wa bitša wa tsebiša setšhaba sa setompo gore banna mo monga metsi o gona bana ba seke ba bapalela ka moo o šomiše mokgwa o mohuta mang go tsebiša setšhaba taba sa mohuta mang tate ka kapakile go ntate Makita ka go mo hlalosetša a ske ke foromane ba ba tshwenye ba o ka mošate ke ile go wena ka o mo hlalosetša gore nna ke motho moso wa go noša pula ke ne monga metsi ene so o se ka wa mmakalela ke dula mo ke leso nambile ke ge a wantala resh nna nka se kgone gore ka bitša setšhaba ngwanaka ka baka la gore o tla re wa ba bitša ba tle ba go botša mantso a mabe nna ke boi ka ra wa tate a gone bothata ke le ke tle ke go tsebiše gore nna ke tlo dula motho wa mohuta mang ga botse ga wa tsebiša setšhaba sa setompo o išitše lentso ka mošate ke išitše lentso ka mošate and then mošate ga senke wa letša chipi wa tle wa tsebiša setšhaba gore batho ba modimo le tsebeng gore re ne motho o mojwale le o mojwalemo ka zanke ba letša tshipi kane ke letetše ka be ka no dula ka boela gape ke boetse ka gore ga itereng a o se mašia monna ga go kae o toropong batswadi ba gago ba kae ba gona mo gae mama ka matswala ko Marapong papa o sa phela hlokofetse o ile a robala ke na gantši ke bolelang le ena and director la mafelelo ge o neša pula jale o tseba re ye ke yaka ye inišitše ke nna goba o emiša o tseba gore jale ke emiše pula e be e le neng la mafelelo maloba mo ka modiro ke nošitše modiro wa mang wa ka maloba ka di-15 tša November o 15 November o nešitše pula badimo ba ile ba re ka 3 o'clock ke noše pula mapele go neša pula ga ebe kgetho ya gago gore jale lefase le omile nke ke la molele setšhaba o botša ke badimo gore tsa mo neša emiša and then go a kgonagala gore pula e nona o sa tsebe gore pula e tlo ona lwena o no makala jale ka batho ba bangwe and then ga go kgonagale gore pula ye e makatšang batho ka moka lwena e go makatšang ge o bona o ka re e nile kubi bile e senyetša batho e tlatša matamo e napile ke moka o nape o utlwe o emiše santse at least go be le batho ba ba mpotšang gore kgopela gore emišetše pula modimo la go bolela gore ke kgopela gore emišetše pula wa go kwa mara ga a kgone go go kwa ge o nyaka go neša pula ka nako ya gago nna nke ke kgopela ge o ka tla wa kgopela gore ke kgopela o noše pula ke nore maybe batho fela ba nokene ba babedi ba bararo ba re kgopela gore nošetše pula o tlo ntela re ba nošetše wa e bona ke tlo khunama ka noša kahle wena ke 16:10 go nwa le mašia ge re ka re le ka mo go nwane ra re gwena ra re mašia nke o bolele le monga metsi nke re kwe matlorotloro pele 12 o'clock e tšhaya e ka diragala mašia gape mo a re bapale a ke re wa mpotša nna go mpotša yena o kgone mpotša ka mmotša ka mmotša ka re ba kgopela pula a ke re wa lekwa ge le bolela o kgone o mo kgopela o le kae kapa kae yes yena a ne bothata ena a o bele melwane a ne problem
ke mpho le nna ke sa tsebe gore ke e bjang wa nkwešiša ke ye nna modimo le nna a ntletseng le yone. so gone jwale o re go batho ba stompo gore banna nna ke le mmašia ditshego a ke loi ke ngaka ke motho wa thušang batho ke ntšha koma ke neša pula moroka batho ba theeleditše gape e tle re tšatši le lengwe ba re naga yo omile dikgomo tša rena di bolaya ke tlala a rieng ge ba ka fihla o ka ba nešetše yes ka pelo tšhweo mašia gape ke nyako go kgopela mara ke a tšhaba gore ge e ka sene o tletle o e ba mathateng aowa bile a gone bothata wa nkgopela o ka enweša ka pelo tšhweo a ke enweše ka setlhala a enwešetša ka pelo tšhweo tate ka kapa ke mpho le gore ke godile ka yona o ya jwale o ka kgona gore wa tseba rena ke kgopelang nke o ne re ka di-25 Christmas o mmotse monga metsi a se ka neša pula re je Christmas ka di-31 a se ka eneša ga a ka eneša ke a stompo mmašia o e emiša mara ke nyako testa mmašia teste ntate ka kapa ka pelo tšhweo ke nyako motheša ka pelo tšhweo e kana yes nteste tate ka kapa ke ne problem mmašia ke kgopela pula ke le maubane ke le ke kgopela gore before 12 o'clock e tšhaya nke pula ene e tlona aowa ke tseko bolela le ene na o tlo mpotsa kere ke nyako o kwešiša gore o ya go bolela le yena and then o tlo boa o tlo re botse gore o dumetše goba o a gana and then goba re tlo no bona ka ge pula yela e leng gore mašia o tlo bolela le monga metsi o eanaše yona o tlo bona ge eno ekwa mara o sure ka taba ke sure ka taba tša ka ntate ka kapa leswai ke sa fiele ge ke tla mo ene le ka mo ke dulang a le gona go ne le tamo le legolo nna ke kgopela pula before 12 o'clock moroka tsena mara nna ke a e kgopela ge e ka ba o tlo hloka sebaka o tla re botsa ge e ka ba mohlomong ge go tsena bale ba bang bale o tla ya go bolela le yena a mo kgopele mara a re no botsa batho ba stompo moroka ne gore dingaka di gona mo lefaseng ene nna go ya ka maitemogelo a ka ga botsa go ne ngaka e sa loyeng go ya ka batho ka gore ngaka e ba le di-challenges tše dintšhi kudu mo e leng gore ba bangwe ba loya o a ba palliša ba bangwe ba loya batho yena o a ba fodiša and then ba feleletša e le gore ba feleletša jwale ba nyaka go senya mmereko wa gage ka go bitša yena moloi and batho ba stompo moroka dingaka di gona mo lefaseng ge e ka ba gone ba ne bothata ba gore ausi mmašia go tla jwang gore a sware ke monga metsi goba yena a bolele le monga metsi a ba kwešiše gore go swana le ge nkare ke swere ke tate mogolo wa ka gape ba ka se mputše gore na wa e tate mogolo wa go a go swara and stompo ke ga bodingaka ke dutse stompo ke thomile sekolo stompo ke ga bodingaka mola jwale batho ba stompo a ba tsebe gore batho ba modimo motho wa badimo ke motho wa badimo mara nna ke a e fologa moroka nna ke kgopela pula alright a ke dire so ausi mmašia tate ke nyaka o nkwene taba tša semoya di boima kudu go di hlalosa fela ga ke no go tšeela tšona gannyane nne o nayo badimo ba go file tobosa so o bona taba ya modimo wa metsi e ne go gakantšha batho ba bantši e ne go kry-a batho ba bantši ba sa ikwešiše
fela ga ke no re tlhalose ga nnyane mo gongwe batho ba tla ekwa batho ba tla ikušiša motho wa go ba le mpho ya go bolela le medimo ya gabo ga fela a romiwa mo go nago le metsi gona ga a swane le motho o e lego gore o no ba a filwe bongaka a bofa ke tate mogolo wa ge Mokete fela di a fapana phapano ya gona še yona ngaka ya ditaola le ditlhare e tlo bereka ka ditaola le ditlhare ngaka ya go bereka ka thomo ya go ya go metsi e tlo bereka ka metsi ya kwešiša gore metsi a fapana re ne metsi a lešata re na le metsi a moela re na le diphororo ka go fapana ga tšona re na le metsi a dulago go letamong a swane le go bereka ga gona a go swane noka ka bo yona le matamo ka bona ka nako ye nngwe o hwetša go mela lehlaka mo nokeng goba mo letamong lehlaka le go bontšha gore mo letamong le go ne se se phelago ene se se phelago fao go na le diphoofolo tše di phelago ka metsing rena re batho re phela mo go senago le metsi so ge o ne le nneo ye e lego gore ke ya semoya e hlakane le nneo ya gore badimo ba go rome mo go nago le metsi go ba le mangeloi a o bolelago le ona a e lego gore memoya ya bona kore e feletše ka gare ga metsi lentšu le tlo fihla go wena la go botša la re Mashia tsamaya o yo go botša batho gore ba se ke ba lahlela ditšhila mo letamong le ba se ke bana ba bapalla mo letamong le ka lebaka la gore ba tlo go bala wa nkwešiša go ne le dilo tše dingwe tša semoya go ba boima go di hlalosa wa nkwešiša like go swana le go neša pula go ba boima go hlalosa gore pula o ka e neša jwang wa ikwešiša ka re pula wa e kgopela and then go fetša go e kgopela mangeloi a geno a napa a go fa pula yana wa ikwešiša so motho go ba le nneo ya semoya se se hlakanego le medimo ye e lego gore e feletše ka gare ga metsi re bolela ka bakgalabe ba borena ge re bolela ka badimo re bolela ka batho ba borena ba bangwe ba ba tšereng ke metsi ba bangwe ba ileng gore memoya bona e feletše ka metsing ge ba tsoga go swana le bao ba tsoga go ba le dirapeng ba etla ka thomo go tliša lentšu go wena ba bolela le motho a neng le kwešišo godimo ga semoya se e lego gore se ka gare ga metsi o nkwešiša that's why nako ngwe gore wena o bona dinonyane wena o bona eng nna ke ile ka ba ka gare ga leeto la go swana le leo ene ka hwetša mogala bo mongwe a kgona go ntlhatlha ka yona taba ye ka lebaka la re a go bonolo go hwetša tlhatlho ya gona thoso ya ka gare ga metsi a se gore o tla go dula ka gare ga metsi and then ya ba gore o tla bua tšatši le lengwe o ya wa rutwa tšeo di rutwang wa boela morago wa ya wa rutwa tšeo di rutwang wa boela morago wa ya wa rutwa tšeo di rutwang wa boela morago wa ikwešiša so pula ye ke ya geno pula go ba mo e tšwang bangwe ba na le mphoko wo ba go gona wa go bitša pula ka ge pula re e bitša ka metsi ya pula and then bangwe ke nneo ya bona go na le lengeloi le lengwe ausi Mashia o ka hwetša le mo go wena wa se tsebe le gore wena kua ga geno ga bommago mpho ye o e tšere go e tšwa kae gantši ke mpho ye wena ka bo wena o belegong le yona o ka hwetša ku ga bommago go se ne o ba neša pula ga bopapago go se ne o ba neša pula ka lebaka la gore ngwana o molomong ga a belegwa o belegwa le mpho ya gage mpho ya go neša pula
wa kry-a e le gona e le mo go wena gore go o kgopela modimo wa go arabe fela ke botša bakgalabe ba bo malefo ke re malefo go nyaka re ye košeng ka pela ka nako e so re tlo ba le bothata ba gore re tlo tshwenya ke pula re swantse re bue gae gantši ge re bina dikoša tša community ge re fetša go tsamaya nakong e ntšhi o kry-ile gore badimo ba re hlatswa maoto ka pula le maloba e sa tšwa go direga mo ge re bina ka tlembebele ge re fetša go bina re laela re kgopela gore ba re hlatswe maoto therešo pula ya ba gona so o ne le dinneo tše di fapaneng mo go wena o hloka go paka semoya sa gago o se bee gabotse koma o e fa ke bakgalabe ba geno yeo e tlo tšwa ge dikoma di be di tšwa ka gae akere and then pula ke nneo ye wena o be le go le yona akere and then go femba go nka no re ke nneo a ke nape ke go tseba kudu go femba ke nyake go go hlalosa go tsenelela nka bolela bošaedi mo gongwe wena o ka re hlalosetša ka go femba nna ke tšhaba go bolela nto ke sa ikwešišing wa nkwešiša so taba ya pula ke nneo ya geno batho ba stompo a ba kwešiše gore o ngaka o mosebeletsi nna ke tlile nka no re ke go tsebile go goroša ke ngaka phoko ke bona le dirile setšheso tloga mo la binela badimo ke mo nna ke tsebileng gore mama ke ngaka akere ka ge e le gore o thwasitše ke go bone ke tlile ge o goroga gore gwa gago batho ba tlile ba go bone go le moetapele ausi Mashia a wa swanela go laola ke dipolelo ngwanešo no se ke wa wiša moya ke dipolelo ngaka e ya bolelwa ene go ne mo gongwe mo e leng gore o le ngaka o a lebala gore o kgopetse gore modimo wa go bontšhe mana ba gago ge modimo wa go bontšha mana ba gago wena o thoma go kwa bohloko go kgopela gore mana ba gago a senoge go tla ka mokgwa wa go fapana bangwe ba tla go bolela ka gare ga di-taxi wa kry-a motho a bolela ka wena gampe a lebetse gore o gare ga batho ke go bontšha go senoga ga gore modimo wa go bontšha gore lenaba la gago šile le hlokomele o lemošitše ke ngwana ka segagabo rena ge a tliša ditaba go motho gore motšea boele ka modimo o ka tšea gore go bolela ngwano kganthe ngwano o utulla sephiri se segolo se e leng gore batho ba dutse lekgotla ba go bolela o seke wa kwata wa tlala ke pelo ka gore motho o mongwe wa go bolela ausi Mashia mo ke lefaseng batho ga ba go bolele go ya le ka mokgwa ba nyakang melomo ke ya bona o ka se ye wa e tswalla wa nkwešiša ba bolele ka mokgwa ba nyakang wena o diretše modimo wa gago a re go di dire segolo ke ge o sa bolaye motho segolo ke ge o sa tshwenye motho segolo ke ge o sa kweše o mongwe bohloko se segolo re nyaka bophelo so ge batho ba etla kerekeng o ba rapelela ba fola ba etla o ba phethela ditaelo ba fola ba etla o ba iša komeng koma e ya loga ka moka pula ena ausi Mashia hloka pelaelo tlogela go belaela e re ge o ne le lengeloi le matla la mpho ya gore badimo ba go file gore o neše pula o hlokomele batho dikgomo di nwe metsi diphoofolo di go be le mo e leng gore di nwa metsi gona o tlogele go tla go šikinya ke dipolelo moporofeta mosebeletsi ga a šikinye ke dipolelo akere no ga a šikinye ke dipolelo se ka dithuta go šikinya ke dipolelo o tlo thabiša mana ba gago wa nkwa ge o thoma gore wena o tla etelela kereke pele o tsebe gore o tšea maikarabelo a gore motho mang kapa mang ga a nyaka go šikinya swanetše ya go kry-e o tile wa nkwešiša o seke wa no iša ke dipolelo o se Mashia o tlo tšea mangelo ya gago wa feleletša e le gore wa beela kgole le wena
tia o be le maatla o tšwele pele semoyeng sa gago nnete e tseba ko wena taba ya modimo wa metsi ke a go kwa gore o gona go wena ge o bolela ke a go kwa gore go ne mo go mmola le mola mo e leng gore o no ba o hloka kwešišo le tshepedišo gore ga botse mo nka dira so ka dira so ka dira so fela yeo ga se bothata e no nyaka tlhahlo wa nkwešiša kudu go batho ba e lego gore ba sepetse leeto la go swana le leo fela se ke nyakang go go botša ke gore neo ya gago e ka se tsoge e fetogile go ba ya gago ene ge motho a re o moloi go bone o swaregile kae o dirang wa nkwešiša so a o se mašia tsentšha kereke a o se mašia alafa batho a o se mašia ge re kgopela pula ga pula ga ine and then pula ine le batho wa nkwešiša o se mašia ka lebaka la gore ke a go bona gore taba ye e go kwešiše bohloko thata so motho wa semoya ga a kwate kudu go kwata kudu ke go tsoša medimo e tsoge e go batše batho kwešiša ya Maubane o swanetše go tseba gore o swanetše a tia be le maatla o swanetše go tseba gore moprofeta o a bolelwa o swanetše go tseba gore ngaka e a bolelwa o swanetše go tseba gore ntwa e dirang ga e kgahle batho ka moka ene ntwe o nkgahlang ka yona o se mašia o re wena ga o neše pula ka setlhare so modimo wa gago o tla go wena o mmona ka diphoofolo o bona maeba ge leba le tla go wena go ra gore go ne se sengwe se se sepelang mo go wena ke kwile gore ge ba go apeša reng bo le moyeng go diragetšeng e ba nkapeša reng tate be ke tshwere ke moya badimo ba ile ba re ke hlabe lerumo le la ka mo tenteng nka be ke le hlaba mofatshe a be le gore tate ditshego nka peša reng yela so be ke tshwere ke moya ke lla ya mara batho ba bogetše ka nyalo la gago ne marumo maeba ba bogetše akere banna alright nna ke nagana gore ke mo kwele a o se mašia ntwa e tlhokang malome ka kapa ke thekgo ke dikeletšo mola le mola mašia wa bona mo lefaseng motho o bolela nto nngwe le nngwe ya inyakang a kere molomo ko wa gage leme ke la gage ene go ne batho ba bangwe ba filwe talente ya gore o kwagala kudu ge a senya batho maina ke go ka diragala gore a bolele nnete a kgolwe ke motho gore go ne batho ba bangwe ba ne experience ya bad influence go ne motho mongwe gantši batho ba mohutola ba lemoga ke batho ba dipolotiki kudu ya batho ba dipolotiki ba batse ba kudu mo motseng gore wa bona ge re ka kry-a mokete ke ena a tlang gore phatlalatša batho ba le kapa ke ena a tlang gore kgobokeletša batho bale so ko Stompo a se motho wa mathomo ke sho gore batho ba Stompo ba ka ema le nna a se motho wa mathomo wa go bolela le mongametsi ke gore motho ko mongwe mola Stompo nnete o la mano ka re ba mo šomiša bošaedi ka gore o be a no re ge ga tšhikelana le batho so a no re ke tla bua metseng ka go tla leya so o la o ka re ba sa ene yena o ka re ba mo šomiša ka nako e a sa leka ku jwale go ka no be go diagala gore ba mmaka ke re wa bona yena ba mo šomiša nako a sa leka kua jwale mmašia o ile go feta Stompo monga metsi a thota ka kua toko jele jwale go ra re mohlomong go a diragala gore ge yena a ya ka kua ga a sa mo hwetša and then ga a swantše a ya ka kua jwale go ra re o ya go bakiša mmašia mašia wa di bona mašia wa bona mo tumelong bongaka a se ntwa go bapala ene bongaka o lwa le dilo tše dintšhi man o tsebe gore sa mathomo go ne batho ba ditumelo tša dikereke
tša go fapana ba ileng gore ba ka no ba against le wena fela ka seo tla be mo se dira and then wa bua ba le ba ileng gore gopola gore a go no re nka go rata Moroka mmerekwa ka ke go loya ke loya batho ge ba hlotša ke ba bona re ba hlotša ge ke sa re ke ba thabile wa ba fodiša ga go ne gore nka go rata and moloi ge a ka re a go loya wa mo palela o fetoša wena moloi ene o tlo tsame a bolela gore wena o moloi ntse o sa sware ga felo ene go šupa motho ka monwana gore motho ke moloi ke molato Moroka ntwe ke molato so o swantse o dithute gore ge o le ngaka dilo tše botse le tše mpe di tlo no go nela ene o gopele modimo gore o skwa fetola nto nngwe le nngwe ye e tlang go ne dilo tše dingwe a di fite go dula ka gare ga tsebe tša gago go ne dilo tše dingwe ga di fite gore o ka bula molomo o di responda ge batho ba bolela ye wena o tsebang gore ga se yona o hloke go tekemelela just keep quiet o no humula wa tšwela pele ka mebereko wa gago ba bolela wa tšwela pele ka mebereko wa gago motho wa go dira bobe Moroka modimo o wa mo expose ka tsela ya modimo ge e ka ba ngwano wa batho ka nnete wa loya tšatši le lengwe mebereko ga ge e tlo no bonagala tšatši le lengwe ene a bona ke batho so ntwe e sa swanela go o tseba re Moroka motho ge a phošeditše sehlare ka mo ga gago gore o se gate e be se fola o hlotše ntwe a ikata mo go wena ke motsamayo ga a ka bona o thoma go tšhentšha motsamayo o hlotša go ra gore o go hweditše mara ge a ka no bona o tsamaya gabotse o swantše a thome go jega gore a fa ntola ya ka e ya berekana Moroka batho ba bolela ene go ne batho ba bangwe ba belegetšwe sewe go no re a no dula mo a lebelele gore ka ga moremi go diagalang a tšee taba tša ka ga moremi a dikitimiša a lebelele gore ka ga malefo go diragalang a tšee taba tša ka ga malefo a dikitimiša that's why ke re stompo ke ga bongaka nna ke motho wa go phela stompo dingaka tše ke tsebang gore ba re di a loya kua stompo a ke dule stompo mara ke a tseba gore ba re go ne ngaka mammammammam molao a right wa tšhabega wa e bona and ga e diragale stompo fela e diragala go gontši and lebaka e ba gore go ne dingaka tša go dira mmereko wa badimo ga botse tša alafa batho ba fola a kere and then go a ba le dingaka tše e leng gore ga di alafe mmereko wa tšona ke go berekišana le batho ba mo motseng go kweša batho ba bangwe bohloko a bjale wa laeta bjale Moroka nna ke lebogile mašia ke mokwele batho ba stompo a re seke ra dumela go šomiša ke batho ba bangwe bošaedi ge motho mongwe a leka go lobia batho ka leina la motho mongwe motho wa modimo tentšhe ka gare ga group yewe tentšhe 88888 ge e ka ba mašia ke moloi wa lapa la gago o le modudi wa stompo kapa wa lapa la geno moloi o tseba ke sehlare bitša ngaka ya gago moporofeta a gago a tla bereke jarata eo ya geno kapa jarata gago mašia a swarege ke lebogile Moroka mane mašia nkoela kere nna ke ya go kgopela ke kgopela gore dilo tše dingwe ge o di dira se ke wa lebelela gore mang o reng e tebelele wena gore wena o reng mo dinokeng di a boa o se mašia dinokeng di boa thata o ka no a nokeng gone jalo e bona pule yana gone jale o kry-a diphakile dikoloi ka kua banna ba phetha ditaelo ka go fapana wa nkwešiše leeto la bophelo ke le thata kudu ge o tsamaya ka koloi mo tseleng o bona ka mothoko go ne le difapano go bontšha gore batho ba bangwe be ba rata go fihla kua wena o yang ba paletše ko go fihla wena ka lebaka la kgotlelelo le ge modimo wa gago a sa go lotile
o feleletša o fihlile kua o yang Mm. so a o se Mashia Tate. nneo ya gago ya pula re rapelele pula ene ba ba zwetšego ba kgone gore dienywa tša bona di tle di kgahle and then pula e seke ya go batša batho Mm. batho ba seke ba gogola ke metsi ge o filwe nneo ya pula o e filwe ke eng Mm. ka nako e ke thwasa ko Motetema go na le letamo ka ko Motetema ka Mm. ya batla go botša ba be re thwasa le bona gore be le phela bao e lego gore kudunyana medimo ya re tshwenya ya go connecta ka mola be re fela re ya ka mola re pheta Mm. wa nkwešiša motho wa semoya ga a lape go pheta Mm. go fitlhelela ka nako badimo ba nyakang so mokgalabo wa gago o kgotleletše a ge e be e se monnang ke ba koloi o ra mogala wa gago o ra ka nyalo la gaga monna mosadi shuka marumo ka mathebo mosadi ke mo apesha reng o fofile o sepetse awa mogala wa gago monna ke monna A o kgotleletse. awa Nna ke a mogala mo bola o leboha. kgotleletše ga a santse a tswele mosadi ola ba re ya makhuna mapula ena wa motlhomongwe Moroka ke re go a diragala gore o ka hwetša le gore a ye toropong Mm. ebile taelo tša Mashia jwale a go ne ka mokgwa a ka taotang ntho nngwe le nngwe ya e dirang a ke re ge nka tla ga moremi mona wa nthuša monna ke gore ke tlo go tshepa ande ke tlo go kgotlelela jale wa re a leboga ge e le gore ke lerato aowa a e be lerato modimo a Ke lešegofatšeng mo file ke badimo tate ka kapa. o mogala bo o mo file Ee, ke mo file ke badimo. ka tsela mohuta ma Mashia mohlomong le rena re ka tseba gore re filwe man Ee, ke mo file ke badimo. e ba ileng go wena Mashia Mm. ba ileng mara eno re nyetlalanyana gannyane tlhemole go diregileng gore o tsebe gore a jwale o ena ke ena o ba mo tlišitše ka ditoro ba go boditse gore o tlo tla apere jwang go diegileng A ba mpotšitše ene ke robetse. mo ditorong Mm. ya Mm. ba re šo Ee, ba re monna ga go šole be wa riega gore ke go gahlana le ena. jwale ka nako e ba go bontšha ena mo ditorong Mm. a senke o no tsota ka baka la gore ke no kwiša re mohlomong be go ne o a beng a le gona ene mohlomongwe le yena o tepheleditše gore a jwale mo ke nna mo A o be ke sena motho be ke ituletse. ekwa Mm. wa re a leboga manentšhe la go hlokomela go sware gabotse a go thekge batho ge ba rata nako go thekgana ebile ke go šireletšana a gone molato Mashia mana re a leboga mara nna ena ke emetše A o le nna ke a leboga. ya tsamaya o mmotša gore no ka kapa o e kgopetše a etle e tlana nna ena ke a enyaka ya o re emele ka mola before the hour 11 o'clock ka kapa ge ka ba ke gona o bula sealemoe sa go sa mmamarerato ke ya go thomediša ebile ke ya go amogela ge ka ba e sa le o dutse gona fa go 96 number 3 fm ka nnete rore ke no emelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro a šibabwe ba go rogile ba lapa la bobedi Moroka nkore ke tle ka mo go wena ka mo ke be ke ile ka mola ntle ka fale awa moya ona o thomile go tšutla mohlomongwe se sengwe se ka diragala nke o batamiše Moroka o ba amogele semmušo re ba fe melao ke moka nke ba re feng ditaba e gonne re itea ka boš Moroka ya a ke leboge maubane re na le bokoko ka fa re na le bosesi re na le abuti a ke thome ka koko le kae re gona ga ke go kwa gabotse ka mo Re gona Mthomoreni. ke tse koko ke mang mara Ke Maleki Mhlala. ke male ke mohlala Wa go tswa ka Tafelkop. ka sereto ke mang koko Ke Mahlako. mahlako Ee, ya kgoši. ke mahlako wa mang Mahlako wa Tlhabiro. mahlako wa hlabirwang koko tamaila go fela Ee. alright ya Mm. se se šule ka mola o ka re o eme gabotse a ke dumediše tate pele ka mo re se ke ra motseng a ke thome ke tamiše batho ka moka ya le moyeng ka leina ke nna Karabo
wa ga Mohlala ke nna setlogolo sa ga Mohlala and then ke nna wa ga Sebe re tlile fa ka jelelo tša lapa ma ene ke nagana gore se utlwa di hlatholla ka botswerere ka go tsenelela ene re tlo re mo a lebetšego gona ra fela re mo hlathollela okay ya ga ke dire so se ka fawe ke mang ke Phoshia. Khoshia Eh, o tsamaya le mang ke tsamaya le motswadi ya ka le Tebogo ka mo. Debo alright thietšang malome ka kapa mo thieletšeng shuwe man ya batswadi ba ga Mohlala ka Tafolokopo re a leboga ebile re leboga ge le tlile fa ke gona ka pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa radio ke ngaka Moremi ke Malefo ke Lucky ke bona ba ileng gore ba netefatša gore mafaratlhatlha a rena a sepela gabotse ka fale re kgopela gore sa mathomo difounu di beng silent sa bobedi re se ke ra bitša maina a dingaka dikereke le baporofeta mo moyeng ge e ka ba ke kgale le sepela le dingaka a waino ba go raya ga ngaka Tsoko kerekeng Tsoko moporofeteng Tsoko le Moremi be Moremi Tsoko e be ngaka Tsoko kae le se ke la re tswa ga Moremi ge e ka ba le laya ga Moremi a ke re ngaka tše dingwe le kgona gore bo Tsoko le yena e be Tsoko re a leboga ke nna ke rialong ene ke a tekwa ge ke rialo se sengwe gape batswadi re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa re potšišwang ka gona re se ke ra butša dipotšišo la re hlalosetša ge go ka diragala gore go fihle seemo sa gore re swanetše re ngangišaneng a re tsenane ka ganong ge o mongwe a bolela re ya mo theeletša ge o ekwa o ka re ga a bolele nnete o se kwa mo tsena ka ganong o emiše letsogo re tlo go fa sebaka sa gago ka baka la gore ge o tsena o mongwe ka ganong e ba o ka re o mo šitiša go bolela nnete ye e leng gore mohlomongwe ga ya swanela go tšwelela mola nna re nyaka nnete mo jwale se re se nyakang nnete fela tafoleng batswadi e ka be išiša dihlong e ka be isegiša e ka be ikoša bohloko e ka be le jwang se se leng gona ke gore nnete re a inyaka nnete ya phološa nnete ya phediša nnete e fa motho therešo moroka nna ke kwele ke kgopela go ba bapalla setsopolwana fa kgaetšedi ya ka Phoshia a ka kapa go ka kwa kgaetšedi ya ka setsopolwana se ke moka se kgomola o nape o tsebe gore jwale ke nako ya gago jwale gore fegolele se borala ka baka la re ga ile mampia ona wa re tloga re lapile melela ruri maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aziše Nna ke le Phoshia ka lefatsheng la Tafolokopo. Ntate ka kapa le ntate Moremi ke lisitse ke mathata ke lengwaletše ka baka la mathata ka gešo. Ke ngwalela ka baka la gore ga e go no ba le mahua a makatšago. Morago ngwagola go hlokofetše sesi ya ka a bajwa a hlokofala and then o šeile ngwana wa 33 years. And then gwa boa gape gwa ba le sesi ya ka o mongwe a hlokofala a bolae ke monna gage. And then o šeile bana ba bararo ba babedi ke bona ba ke na leng bona e moteo ka gae. Gwa ba le sesi ya ka o mongwe o hlokofetše malobanyana ka September o nyetše ka di 27 tša September a hlokofala ka di 27 tša October le gona ke o šeile bana ba babedi gabotse nna ka gae ke fepa ditšhuana then ke nna o mogolo ka lapeng bo sesi ya ka o ga gage e buta ka le ena o salane o sepela a ngala le gae ene ke mogolo mmaeneng wa hira then a buta ka mo wa bereka o mo le ena o no ba gona mo nageng mara o fela e gopola ka gae o dula rumong le Kgarebetsoko and then kore a go bose ka lapeng ntate Moremi le ntate ka kapa ha re robale o sala go ba le lengwa letšatši re fetšo nyadiša mogekolo a sa apare dithetho le ntepa ra nagana gore re mo direle modiro wa go feta ra direla mogekolo modiro wa go feta wa ba monate ra thoma ka ga bo mosadi a iša mohlobola ka ga bo monna
e le gore wa kolota ka re o nyetse ka lešira fela wala gabotse ne go tshwana le go e le gore ga a nyala o nyetse sekgowa fela and then ra decide re le bana ka molapeng ra re tlhakanyeng ditlhogo re nyadišeng mokgekolo ka re ga a ka robala mo e tlo ba bothata ra dira ka mokgong tate ka kapa le tate moremi and then gwa ba e le ka sontaga re fetso keteka nna go reagala gore ke se ka robala ka gae ke rawa ke tlo ba transport ke bereka ga sekumpi ka re ba ga sekumpi ga ba ye mmerekong furugo ba tla feta ba ntšea gona mo tseleng ke leng tlo bang ke leng gona go reagala gore ba shifte ba ye ka gae ba robala ka gae se se yaka o mogolo a dulang ka ga gage a robala ka moreng yaka ga a robetse ka moreng yaka ba no kwa gore kutsung ba re ke mang ga ba tsoga ba hwetša raki e wele le fester le pšhatlegile peka ka ya go nokela ditswaro e ka ntle and then ka moreng a usa ka robetseng ka gona na lahletše go lahletše diaparo mo fase go lahlaganye dintongwe leng gore nka re selo se ne se kwatile ore ne se nyaka nna ka re ne ke se gona se ntlhokile sa tša dilo sa di lahlaganya mo fase diaparo ka moka ne go lahletše mo fase diraki di wele ka moka gore le ka lapeng la gešo ke maratheng re dula ka gare ga maratha ntate moremi ntate ka kapa diraki di nowa di-waldrop di nowa mabati mafestere a pšhatlega mabati a menyako a pšhatlega a nowa kore e no ba maratheng kore ge e thoma pula ena ke ngwako o emeletše gabotse ga o lebeletše ka ntši mara ge nako a pula ena re bona sono go a nela and then le nna ga ke dula le monna o no sepela monne mongwe le mongwe ke dulang le ena o no sepela ga ke hwetše boroko ena ke na peace mo lifeng yaka gae go no sepela di bata ka moka mo ntle re bolaya dinoga tša go sa felele dikatse everyday ga ke tsoga ke ya mmerekong ke tsoga ka 22:03 ke a hlapa ka 3:30 ke a tšwa net fela ke na le pelo engwe ya gore metlhe le metlha ke tsoga ke phae gareteng ke bone gore maybe go sele jwang ka montle go laetile le bone ke le bone le legolo le laetela mo ka moka and then every time ke bona mpša metlhe le metlhe ke bona mpša tee ya metlhe le metlhe ke a e bona mpša lekatse e sepela lekatse mpša kore nna re sa tseba ntate morena kore a ke tseba re sepetse re emaeme nna ke tseba re sana boporoko kore re sa tseba kore le maabane ne ke šetse ke gakanegile ke šetse ke ngadile ke rawa modimo a tšea moratang e nngwe le nngwe ke yona ka gore ne ke šetse ke lapile ka re ke nna ke noši ka molapeng e mogolo and then motswadi ya ka ga ka thoma a ya ka ntle a re a hlagolanyana re re ke re ka montle ke hlagole o no thoma o loma ke selo ka magetleng go na le selemo se mo loma jwale ka nka re go loma ke seboko so maybe se goba o ba ke le meno o loma ke seboko then le maloba ge ke mo hlapiša ke re šo thogegile letsogo flora a boa toilet hour a fetše wa mo ke before se tšea ka tlo robala nna ra no nagana gore maybe ke dibetla ore ke eng a ke tsebe a ke mo hlapiša malobanyana ke mo phumolanyana a ke re ke bona sekutu se rauntetše ka bo black fale o re gape ke kgale se le gona sekutu se ke re nna jwale wa e sa re botse ore tše dingwe tsona ke tšhabo le botša ka baka la gore ngwetša le tlo phela ka pelo tše bohloko mo go lena gore le nna ke maketša ke sa te tseba le maabane ke le mmerekong go na le motho o wele motho tsoko o wele ke kgarebe nele ke ngaka o re o tshweditše o thasa o tla mo gona mpotse gore sese ya go a robala gabotse a hlokofala gabotse ke re ke nnete ena a hlokofala gabotse cause o hlokofetše ka baka la loto a re ke bona le ngwana gago mafelelo ba tlo mo thebola jale ke re nna ke sa tseba go bala go leso jale ke ge ke hlakahlakana ge ke thoma ke hlakahlakana ke recordile ka engwe ya mathomo ba le ngwane o kwe ke ngwane setseka a phele gae o phela go ga botshwana la ga wena o phela le mmerekong o bereka shoprite ko mmolong jwale go a riagale gore ke reng ke re le ngwane wa gešo ke re ke kgopela gore o ne o tsenya airtime o reke data ke kgone go bolelele ntate ka kapa ke kgone go bolelele ena ke thome gape start mme ba ke tsebe o tla rara bore jwang ke ge ke thome ke go recordela ke go botsa ka mathata a rena gore go diregang ka lapeng ke ge o thoma a furugo ka fo ba le monagana gore a ke mmerekong le go nna ke mmerekong ga a thoma furugo a tsoga o tla ka moreng ya kompotsa ra mangwane gape ntate moremi o šetše a arabile o bolela le ena ke ge ke thoma ke bolela le ena gane pele ngwe e flong re le gore sa ye mmerekong ka re ke robetse ke kgopišegile ka kudu ka taba tša ka lapeng la gešo ke ge ke thoma ke bolela le ena mo nthoela ke bolela le ena mo WhatsApp ke
ke ge le rara ba ke ge ke ya kante ke botsa mokgekolo ka re mokgekolo gape taba tšela šeding ka re di lokile maybe modimo o tla re thuša a tsena ka gare ga pelo tša bona ba re kwela bohloko ba re thuša ka re ke kgale re ema ke kgale re sa tsebe pele le morago go ntšwa le ke šetse ke nnoši go le go na le batho ba tla go nna ba ntshwaregela ba mpotsa gore wena o titira mang wena o titirang ka re wa tshepa ke re ke tshepa jwang ka re nna ke teka palapare tša makudeng ba ra o titirang ka re wa tshepa wena se se ya gabotse ne le swana ke re jwale ka re motho o le bolelang ka ena o sepetse ba ra wena o titirang ka re o right mo lifeng ka re ao banna go na ntho nka e dirang jwale nna ke kgopela thuso ya lena ntate Moremi le ntate Kakapa. Alright. O tlaleletša ke mang malome Kakapa o ne dipotšišo goba di tšee ke koko ka ge elo mohlomongwe o a ratang gore a ka tlaleletša a ka tsena before re tlo tsena dipotšišong go ka ona mokgwa ntate Moremi go ka ona mokgwa ke dutse ka gare ga marata gomme ngwana a bereka mining e le mogolo mining mara ke dutse ka marateng gore a ke tsebe gore go rieng ga botsa go leswa ke dutse ka gare ga marata ngwana wa berekang ke firstborn ya gago ke lesogana ge le mmotša gore a ge ka gae o reng koko lebila jaana ke ngwe tima lefolo le lehula re moja maloba o fišo toropa founu mara o tlile lekong wa satla o na le mosadi o na le mosadi le bana ge le bolela le mosadi o reng mosadi eo lebila a nyako reko lebila a nyako re thaetše mara ga gabo mosadi baya lesotho mara baya mara mo ga e go mopalela mo gausu ba berekela ka tukwe ga re ke kae ka tukwe mokopana a berekela mo gausu mokopana a fela a etla gona a etla phele a etla ke moka ba go mela morago a wa go ya go ile jwale ke moka metima le difounu jwale o toropile founu ja rena ga a sa nyako a araba founu wa motho jwale mara koko ka tlhakoreng le lengwe o swanetše o kwešiše gore wa tseba ka gae ge go ka hlaga mahu thata rena ba re phelang re thoma go ema ka menwana a maoto re thoma go phela ka go tšhoga and then ra bona o ka re go gatoga dikgato o ka re e tla re fa bophelo ka baka la gore mohlomongwe lehu le epetšwe ka lapeng la gago koko mo e leng gore batho ba swantse ba fele jwale ge yena a e hweditše re sa re gore o di a toka gore a se ka go hlokomela jwale ka mmage a ka no ba e hweditše gore jwale ye ke molokwana rite jwale ga a dutse kua maineng ebile a hira a ya lesotho ga bo mosadi a sa tle gae o tšhaba tsona tšeo wena Tebo Tama. pele se ka tlo re di a dihwiri mona voice note o ka re go boletswe gore o berekilwe ke ena ke nko tlhalose O lebelela ka tabe ya ka ya go ya matšatšing a kere sale ke tlogela mothotsoko ke dula le ena go tloga ngwaga go feta ka November ne ke preventa and then go tloga ka November ka e tlogela ka setle ke sa preventa go tloga mowe ka dula le ena motho and then go fitla ka March ka ge re tlogelana nna le ena motho go tloga mo nna le ena ra lwa e le gore ra sa tle sa kwana bolela mantšu a mangwe a mampe a nrela re ba re ke tlo kgona ke gore a ke bone matšatši and le gona nka se kgotlelele ke monna mo bophelong baka Tebogo o preventa o le mengwaga e mekae
22. alright o thomile o ne mengwaga e mekae Ha re bona 21. o ne maaka Tebogo kere Ke bolela nnete. o ra gore wena o preventile ngwaga fela Ee. o ne mengwaga e mekae o dula le mothotsoko Ha re bone ngwaga o ne e lwa bo 6. Yeah. o ne 22 Mm. ngwaga o be e le wa bo 6 o dula le mothotsoko Mm. From 18. Yeah. 22. Ee, ngwaga ke no 22. Setse o sora ka September. Okay. Mm. Ra bone 16. Ya, ke nna so ka re thome grade 11 ya. Okay. Mm. o thomile digwara ka pele wa bona re tlo o tla mo go wena mo a re a ke tamiše le gona ke tsama ke phošolla gopa Yeah. ke tlaleletša Yeah. go boletšwego Mm. ntate Moremi a ke fore ke la mathomo yeah re ka reng re ile bathong re rutiso bjale ka lelela ke ya go leboga bana bešo mane ba bantši ba no ya godimo lefase ba hloka thušo ba ya godimo lefase nna a se nka ka no ba motho go napa ke fo tsena ke tšwa ke itšara ga ke fetša sekolo ka ema ka re ke applya ke nyako ya sekolong then go a direga taba gore di-university di mpotse gore decline dimaraka tša ka ga di kopane then ke passile ka bachelor ya di 4 le di 5 fela then ka leka go applya ka ya go mathišara ke tseba gore ba thuša bana ba sekolo ka mokana ga bona mara nna ba palela system ya ba botša di tša go sa kgonega ka re no e re ke fetiše ngwago mo tea then ke tlatla ke bona ka ngwago o lo latelang tsale mamogolo wa ke ya robetšego a na fa mpotša gore mane o ka se nyako ya sekolong gore wa nyaka peace job mane o se motho a ono lebelelela bophelo gore bo eme jwang then ka ya ka mo next door ba mpotša gore mane go na le moporofeta tsoko kae kae o ka ya fa wa lebelela re kwa ba re o dira tšo jwale ba mpotša gore no ka re kwa ke kgolo o ka o feta go e mong ga o ka hloka yena o tla ya mo re go boditšego la mathomo ka ya go ewa maga bobedi ba mpotšang ka yena a ke fihla fawe ka hwetša e le mokibele tšatši la gona lebile nka ra ga ba bereka sontaga jwale a ke fihla e sa le forogo lebile nako e ke fihlileng ka yona a se nako ba thomang ka yona ba sa tlo thoma ka bo 10 fihlile ka bo 8 a ke fihla fawe then ya ba gore monnela wa kua moporofeta tsoko o founela ya bereka go naye lebile a jule kgolile a re no re na le moyeng mo mantlong mo then moyeng ela moporofeta o mongwe ya bereka go naye ga a fihla lebile ke no mo tseba go tloga sekolong lebile a ke nagana gore e ka ba motho gore o tla wa nna lebile ke no mo tšea ka go mo tseba go thoma mpotsa gore no apola ke efa ke ya apola ke re no ka re motho wa tse gore go berekiwe jwang e re ke mothaetše ga fetše ka mokgwa o napa o tsena ditabeng ke ya kwa jale motho o tsene ditabeng a tsene ditabeng so moporofete mogolo a tswelela ba tsena tabeng tšaka ba re no monna gešo go tlo nyaka gore o tšeke ka gae ka re sa tlo thoma o re nyakele 150 rand re tla re go thuše ka re yona 150 rand ke yone ke e swerego gore gore na ke sa efeng ke eme fala nthuše a ba ke fihla fala banna ke le golofetše taba gore re tlo bolela ka tabe ya sekolo ka ke ba hlalosetša ga ba šetse ba mpotšiša dipotšišo wa tswelela taba ya semoya mo tabeng tša bona ga go tswelela taba ya semoya lebile ba mpotša gore semoya sa gago badimo ba re go botse gore santse o fo thoma o bereke ka re sona se ya bereka jwale ya se yang kgotsiše gore semoya se bereka jwa nna ke se tsebela kae gane go diregile gore kere ke tsoko e be ke e tsena bana ba tlemolla semoya se mo go nna ga hloka maitemogelo gore se thomme se ya bereka gane go se tlemoleng ga sona ba nyako se šomiša ka tsela ye bona ba ratang ka gona gane ngwago ke ngwago goreng mangelo ya gešo ba nyako nkenolola gona fawe bothuping jowe ba nyako nthopa godimo ga bona ga ke fihla go tla go tswelela the following day ka tswelele sunday go tša moporofete o mongwe gape a kere no ba ke group go na le moporofete mogolo le ba no thušana go nako go a tswelele mong ka tšatši le letlago eo ke ena go ala ditaba ka mokana ga tsona mpotse gore ke bona o tsena kere ke so moruta go ke moso
then ke kgopela gore o buele morago a re mara o kana wa ya mangelo ya geno a strong ba ka se go dirisele ka re no nna ge nyako berekiša mangelo ya gešo boima ka re ke tšhaba gore ba tlo lapa tšatši le lengwe ke fo phela go motho ke ntše ke tseba gore ne go ntira bošoro ka re gomme ke apanolola ke sa le gona fa ka napa ka tšwa a ke tšwa ka phela le banna bawe ga ba ntse ba mpotsa ba re bonna enko o fetiše mabaka o thuše batho ke a khutšago ke a teputša gore ga botse ba radiwang le gona moya o bereka jwang ka tla ka gahlana le tšhomengwa yaka wa moporofeta wa legare ka re mara ka re ke kgalo le ka mogara ga taba ya semoya ga botse semoya se bereka jwang ke mola go ntlhatholela mprefa gore se bereka so ka thomo tetemogo gore ka mokgwa a prefa gore ke wela ka lehlakore le so tene ga go le ka mokgwa o ka thoma ka berekišana le batho bawe ka berekišana le bona a ke berekišana le bona a ke bala ngwago gore be tlo ba 7 years ke le mo tseleng yona ewe ya berekišano ya moo jwale ka no jula ke le motumelong ya thapelo ka no jula ke le motumelong ya gore ke tseba batho santse ba tle mo go nna ba hloke thušo e seng gore nna ke hloke thušo jwale gore go tloga fa ga se nka ka ya ngakeng gore ka ya kerekeng gore sentse ke filwa mogela ke banna bala go tloga gona fala go fihlela bona ngwago kwa mathomong ka go thoma go ba le dikgaruru ga go ba le dikgaruru ke ga banna ba thoma ntsogela maatla ba re nna ke ba sepetse ka tsela e se go yona a ba re ke ba sepetse ka tsela e go se go yona a ba botse nna le bile ba botsa batho ba ba botsago ba khotso gore a fa ke motho bona ba mtse ba gore ba bolela ka yena na ba tla ba mpotsa ka re na ke rata gore motho a tlo nyaka setšhomo gore a nyaka se go era mo gona a mpotse ka batho ba bangwe jwala ga go tshwenye taba tšeo ka mokana ka tsona a ke gopola ke ile ka fiwa tsona ka 2021 ke di fiwa ka baka la pono ke bona gore banna ba tlo ntsogela maatla mara ka gone o rata batho le go nyaka gore o phedišane le batho ka no kgotlelela jwale ya ba gore ke hwetša mmereko ka ke hweditše mmereko ka bereka tekana ngwaga then bothata bo thomme fa ke thomong hwetša mmereko ka baka la gore batho bala ga ba sa kgone hwetša access mo bophelong jwa ka yo gore a ba re a re tlo gore ka ka re ya a re tlo gore o ria sa gore re ya mara batho bawe ga ba ya fa go ba re jwa fa ka gona bonnyane ba felang ba leboga motho ba re ka re phela le motho le ena man ka re ga a bereke ene o profitile ke ra gore manka ke ba direla go ona ba ke ria go nabo gore gore ditheto ka moka di santse di tle serabeng sa bona mara ya thomo tshwenya lapa la gešo mane gore ba re ka re o phela le banna wa se go tima go direga mara nna a re bone mane ka re wa hlathologa ma ka botse go direga jwale ka go no rata batho le go ba uta ke le go ba lwela ke no ra mane di tlo foloka ma di tlo loloka ka lebella gore ke palla go tswa mola go bona go na le emotional blackmail gore ba no go tshwara ka kgopolo ka tsela itse go akere ke palla gore nka fo panolla mola go bona ka lela gore at least ke khotse mmereko gore ke tla ke ka mmereko gore no ke re ke busy warra mo moyeng wa ga go nkotšo o emenyana batho ba ba boletse ka mathata a masere a sa go hlokofalelwa thata a wa bolang ke a gagwa kere a se a lapa nke re focuseng thata mo lapeng moya moremi o tlo tla go hlahla a go hlahla ka bona gore na o bule ga jwang ka gore ke a go bona gore o le lightera ene o ka re o rata mmerekong nke le tlhalosetseng ka mahu a bileng gona ke kole le bala mahu a more than 3 ba tlhokofetse ka tsela mohuta mang batho bawe e leng gore ba tlhokofetse and then le dirileng ga ba fetsa go tlhokofala la hwetša gore ba bolaya keng ausaka ke bolele ka ausaka e a tlhokofetse mmalo banyana na ba ke loto le la thoma la ruri go thoma kwa fatshe kwa lotong la ya godimo la fihlela kwa seropeng and then a le fetso fihlela kwa seropeng ya ba ile gore ke motho ile gore ba lo palla ke gore ya ntongwa le nngwe ke a mohlapisha ke dira ntongwa le nngwe mo go mo ga gage ya ba ile gore motho la a re mo lebeletse wa le ka ro bleeda ka kudu ra bona gore re reng re bomushetse sepetlele re mishi sepetlele kwa Tlenkau ra misha sepetlele Tlenkau a re fitla Tlenkau ra ba hlalosetsa re motho e se galwanyala
re kgopela gore le tswela re tshwaretse ena le motsenyeng madi cause o bleedile too much ba mo tshela madi mola ba re ba tlo mo bukela for go ya Mankweng ga ba re ba tlo mo bukela for go ya Mankweng mehle na ba phela ba postpone ba re tlo mo isha neng tšiki re tlo mo isha neng tšiki re tlo mo isha neng lenyalo la gagwe re beke ne ra malata ra ya sepetlele beke tlang ke ge a tlo nyala ke ge re ya sepetlele tleng ka ra mo gopela ba no mo saenela le paper gore at least a notswa yena na le kaonana nako a itswa mara nna ga ke mo lebella ka mahlong so ne ke mmone gore gale motho a speech ke tšhabo ba botsa mo gae go motho mapele o mo lebella a tlile monyanyeng o bona motho e leng gore ga a sa phela ke ba mona ka mogare ga matlho a ntšhabisha matlho mara e le go shushu gore o mmone gore nka raisa le yena okay then awa a no gapeletša ka thome e le la boraro a nna ne ke le mmerekong ba fona ba re ba misha docteng ke auso mongwe na mothuša ka catering ke motho e leng gore a mo tšea ka koloi ya gagwe for free a bona gore a na selo a misha doctela ya lego ya fihla bolela rawa motho e go nyaka le mišeng ba sepetlele ba mišitšhele madi e le gore re tswa sepetlele and re mo gopetse ka re ga re ka motse bušetša gape ka sepetlele obvious lenyalo le la cancelega ra bona gore re rieng awa a mo hlaba injection a ba kaone awa o kgonne o bina ka tšatši la ga la monyanya wa fihla la bone la gona ke re bolaya noga la bohlano la gona ka nako la moletelo ya mogorogelo re bolaya noga gape motho e la wa bina go hloka bothata lenyalo la ya ga bomonna a bina go ba hloka bothata go ba le nako gore a ke le ka kwa ga bomonna ga tla mo profite mo tla mo go nna re setse gopela gore o tše mobu wa ka mo o tsomphe ona wa gona ka kwa ga bomonna ka re ke tlo tšea jwang ka re go tletse batho mokwe ke tlo tšea jwang ka re go tletse batho and a se gae ka mokwe ga go tshwanegile gore nka be le gae ga nka be le gae ne ke tlo ba le matla gore nka kuka something ka ga mobu a bona ka utloga botša ka sebela butsa ka ra butse gape motho o re o nyaka mobu ka mo lapeng o nyako tla ria semaka gape se se ga go apoa bajwa and vele re mmone gore a bajwa vele re mmone gore awa motho wa palla ka re le go bina a bina o flow ya straight ka tenteng wa pešana direng a re straight ka nthola ka ngakong a tšhentša no re straight a segelela keke a zanka bina total cause leto le valela ka kwa monna le napele le wes le rurugile sa tlhelesana ko ra sa tlhesana matla then ka Monday ya la mmušetša sepetlele ba itse re mmušetše la boraro la gona then a julanyana mantaga la bobedi la boraro ra mmušetša sepetlele a kgone o namela taxi vele a fihla sepetlele ga a fihla sepetlele a phela dikgwetšana ba phela matšatšinyana ngwana gešo le sesi yaka ngwana gage le sesi yaka ba fihla ko bae ba elo mmona nna ke mmerekong ke fela pelo ke fela ke botse ke foune ke re gabotse o jwang ngwana gešo e wa sesi yaka no thoma ka go lla ke re gabotse go jwang sesi yaka ke re ne ya sesi yaka foune sesi yaka ne le ena o no re ka re ke mmerekong o no bolela gore a o kaone awa o shapo ka re ba tlo mo isha Mankweng ka re nna tšhaba gore ke gare ga batho ke mmerekong ke tlo tlhakatlhakana le nna le mmoloketse kae ga fetsa go tlhokofala re mmoloketse ka kwa ga gage na a šitšana le stene na le stene ra no dira mokhukhu then ra mmolokela ka mogaladi and then wa bobedi ke mmago ba khobolaile ke monna ba hoditša ba mmolaile thabeng ka matsogo ne go bontšha le diphata gore ne ba elwa ne e le gore batho ba e leng gore ba kikirišana thabeng ya stadium a la kwa re be ba ile o diang ko thabeng ba re go ya ka mokgwa o ne ba bolela ka re nna ne ke le monnyane mare seng bonnyane bo ne ke bona nto ngwe le ngwe ne ke sa le monnyane mara seng bonnyane bo ne ke bona nto ngwe le ngwe ba laeditse gore nkare go laeditse gore nkare o mo tsere ka mo lapeng ne ba se golle thapa go laeditse gore ne ba o mo tsere ka mo lapeng a tsama mo go bišana a sana le ngwana le seya ngwana go ba lebile o godile o feditse le matric ba go bišana ngwana a sana le kgwedi ba go bišana mmisha thabeng ra bona go bontšha dikwata go ka rena ko le ba mmolokane ba noketse dikwata ka re ga diphata ka re ga ntsho ga lasaka ba di lahletse ga ba mmoloka ba di lahletse gona ka mo ntho and then o mongwe yena o filo bajwa go bajwa ga ge le gona le nne ke le monnyane mara go bajwa gona o ba jutsenyana a ke tsebe makoko ka le hlalosetša jwang o ba jutse yena o hlokofaletse ke bana jwale ka motswadi
wo ke naganang gore o tshwenyegile kudu ka taba ya go tlhokofalelwa thata o dirile eng and then ba re bana ba gago ba ja keng ka go hloka motho a kakapa a sanka ke paletse ko go emelela ka baka la gore a ke sena selo be le no boloka and then le dula and then go tlhokofala gape le no boloka le dula bahu ba ke be a kere gantši moroka ke hloke bona ge motho a tlhokofetse go tla bitswa motho wa go thuša a tla a mo swara ka robatša le didirelo tšeo ka moka koko sanka re dirile se dirile ka morago ba robala ba ya ba ile motho a re wa ba robediša o kwana gabotse le bageng re a kwana okay wow and then makoti a gago yena le ya kwana makoti e mogolo wa go bereka mmaeneng e re be re kwana gabotse thwi le bila e tla gae a tšiša bana re ba tšišitše o tlo ba bona then go nwela le sa kwana gone bjale re tlo ra re sa kwana ka re a sa tla go ya le ka mokgwa so ga senke wa leka go nyaka go tseba gore na wa morwa a sa tle gae ebile a sa leke go go thuša jwale ka motswadi o e leng gore motlho mongwe o paletswe mo bophelong ke itse ka tswa ga tee gona mo ka ya ba porofeteng ba mpotsa ba re aowa o swere ke mosadi o ka se mo kgone o swere ke mosadi a re o swere ke mosadi moroka alright a ke tsene koko se se o boletše taba mo a re o loma ke dilo o loma keng a ke tsera keng se sa loma ka magetleng ene letsogo le leagwa ga a šetse se loma letsogo le leagwa le leto le leagwa nto e go lomang e jwalo kang o ka re ke seboko sa garola garo se go loma go o dirang koko go tlhagola go robetse ka nako ga ke tsogile so ke ba botsa kry gape ntola jwale le gono e tlakile ka magetleng e tlakile ya loma tu alright o a lomiwa ke a lomiwa re ya go ya bobedi o ile o išitše keng a ke tloya ke tswa toilet ka go dipa fase ka wa gobane ke bošegonyane mara e sa tswa go sore robadio a ke hlaeletša ngwana antho ngwane wa nkwa ka mo ba tla ka mokana ga bona le bona ba ka moka ba tla ba tlo nka kapolola mola fase o batlo go ka kapolola ba tlo nka kapolola mo fase ebile ke re modimo o gona ga e be se modimo a se gona le badimo ba bantšhi ga ba boile ba sa tsoga alright wa ya sepetlele wa hwetša o robegile le kwa ke ngwane a nkgatiša e gore aowa man tsogo le thogegile le ke re o kwang gore ke a lekwa le a kgwela-kgwela ke ga ke ya tleliniking a ke fitlha tleliniking ba ngwalela lengwale ba re letšeo e sepetlele a ke fitlha sepetlele ba nkiša ke stray ke fitlha ke stray ba re ka nnete le robegile ke ga ba nthoša samente se ke se rolego ke sa boraro alright se se o bolela ka gore ka gare ga lapa koko le ka gare ga motlhako o mogolo ntlo e anela bana ba ema ka maoto alright ka maoto pula ya anela go fore re bea dipafo ebile a re nyaka moeng a etla pula ena ao alright ka ga e go gola wena o nnoši koko bana ba bereke ao o swara matago ka mo dipolaseng alright and then ge ba swere matogo koko go apala go ka reka lesenkana le le tee a mabedi a mararo go apala a re itimeng dijo re lekeng go te tšhireletša ngwana gago koko ke kwele o bolela lentšwe le bohloko gore ngwana ka o bereka mmaeneng nna ke ka gare ga maratha koko modimo o sa go file bophelo e re go tšhelete o e kry-yang o tšee bonnyane o patele masenke gannyane koko o tlo fetša ke tlo fetša bothata ke nto e go lomang bothata ke noga tše di leng ka gae bothata ke taba ya gore wa robega wa ka ga gagwa o tsebe gore o iša ke eng alright se se o boletše ka taba ye nngwe shi
a re ka kua gare ga lapa la Bolena ga gone boroko ga gona boroko ka nako ngwe a le robetse le fo bona masenka a potela o ka re motantse o rwele dibutsu mo godimo o ka re o rwele dibutsu mo godimo ga ngako a kgatimpela a fologa letšatši a le dikele o susela pelo alright a re tsene tabeng ya magadima go tlagalang ka magadima ka molagae magadima o na la fo phoka-phoka motho a tšatši le magadima a tia a o tsebe gore o rile eng nne le fo o tsoga le o dula ka marago le fo o dula re ra a wa le fo tia re le lebeletše gore le a tsena gore le riang alright go tlo fo o tseba modimo kuku o sokola so mogalabe a ithobaletše o robetse ngwaga mantate mogolo ka 96 koko ya ba yena a ga mmotsola be go na le mogala o tlogetše go na le plata thoko mogala bo tlogetše plata alright se se ka mowe Majarini go diragalang ga botse ka mo bophelong ba gago ngwanešo o godile gape nke bole ga gago ba ka nna ke tsebe gore ke eme kae tšhelete o e swara e no sepela and then ko ra o tse gore o swantse o direng ge monna o dula le ene o ne o sepela ene ke na le lešata wena kore lešata la gona ke fela pelo ke jale wa bona monna a nyake lešata ke fela pelo le ge e se banneng fela le ka mogae le ge ngwana go iswa ka re o tšhuba ditaelo nka re go na le ntho ngwe ya mferekanya so nka re go na le ntho e ba ntshepedišang le yone cause le maabane ke a mmotse ke rae mane go na le ntho e ba ntshepedišang le yone wa e ga o ka tšhuba ditaelo ke ba so ke a hlakahlakana ke re la re ga manna ke re ke tlo latela ke a mmerekong kore ke a galefa wa bereka ke bereka ga sekompi alright ke a galefa alright sesi le nyaka thušo re kgopela thušo le boletše ka boloi le boletše ka mohlako le boletše ka mahu le ya kwana lena go ba le ya loišana rena ka mo gare ga lapa nna ka mo gare ga lapa la mmaka nna ra kwana rena re le ka mo lapeng just like tshwana le bana ba ka gore ba ntlhompha ke ge ke le mmangwana bona aowa bana bona ga gona bothata le na le bothata le makoti ya bolena makoti a ba gešo ke basotho ka moka le abuta ke mo latelang le ena o no feta ga e so tseleng so a swere diplastic a feta tseleng kore a swere nama le e bona mmaga a senae a boa mo a bona gore le mmono o tlo boa gape a tle mo ga ya re ke tlo le tlišetšang o tlo ba sala eya vale ka bona gore ke late bana ba ga ba gona kwa gae ke ba latile masoromphaka ka re bana ba ngwane moe o sala godiša ke mokgekolo vale mokgekolo o ba ke pelo ka gore ngwane o sala eya jale le ge le latile bana e kgolo a e tliše dijo ka mo o sala no re go fela re tswa re fapane le ena ka tsela ka gore ena re mmona a šetša a tsene ka lapeng ena re šetše re tšwile ka koloi go ntšwa le soa re tla mana bešo le wetše ke leru motse wa bolena o na le bothata ke mahu bothata ke malwetši bothata ke lebaka la gore a go be le tšwelopele bakgekolo ba tekagela metsi ga jwale se se ge le bereka mo le berekang gona ge ba le leboga le ka sepalele ko go aga motse wa bolena ga ke dumelelane le taba ya gore abuti a kgaogane le mmage iša koko moo a ke dumelelane le taba ya gore abuti a kgaogane le mmage abuti a bereka mmage a hloke tše botse ngwana ga ga bereka kgolo e leng gore re tshwanetse re e tsebe re le ba ga bo abuti ke gore monna ga a gola o a gola a ba le mosadi a ba le bana sapoto ya thoma go ba e ntšhi baneng ba gage fela a gore o le ba le mmago a gore o se ke wa gopola ga geno a gore o lebale gore ga geno go jwang ka lebaka la gore go o le monna o swanetse o tsebe gore ga geno ke ga geno ene go o le monna o swantse o tsebe gore ge ke berekele lapa laka so lapa la koko gore le loke le nyaka go berekiwa ka nnete le nyaka ditaelo tše bogale monna wa gešo ke a mokwa ke motho wa semoya o leka go tla le ditaelo ka go fapana go leka go bea ka kua ga ya re o nyaka gore go be le bophelo o boletše nto ngwe a re batho be ba nyaka go tšea maatla a gage a semoya ka lebaka la gore batho ba lemogile gore o ne le maatla
boletse ntongwe a re ke leka go sepela le batho re thushe batho ba atlege mara nna ga ba mpone ba leboga ba bangwe ke be ke sa bolela leeto la semoya le boima le nyaka o ne le kwešišo le maele ka gare ga lona lebaka ke gore ge o ka no thoma wa re nna ke moporofeta ke thuša batho ga go mo tswa go hlahliwa ka boporofeta bo a go o e lego gore o eme o re ngwane o ga ka ria molato ke nna ke tla tšeang maikarabelo ditaba tšeo di rutile ke nna go ba bothata gobane le go thušitše batho a go kgone gore nteboge ka sekete so mogala bo wa gešo ge e le gore o ne semoya a se nyakišiše and then a kgopele tlhatlho medimo ya gabo e mo romele mo a swanetšego go ya go phetha gona sebe ba mo lokolola gore a tle ka gae mo gongwe o ka kerekeng tsoko a tšwe phetha ka mo kerekeng a thuša batho ka kerekeng gobane go thuša batho o ba thuša mo o berekelang gona motho ke motho bophelo ba motho bo tseba ke modimo ge bo ka fela motho wa tima diatleng tša gago o tlo botša batho ba wa re bo alafa o rutile ke mang nna we gona a re sepedišeng dilo gabotse ge e le gore ke ya sekereke a nyaka tlhahlo go bao ba šomago ka sekereke ba mo rute ditaelo mola le mola medimo wa gabo e tlalletše mo e tlalletšang a tle semmušo ka gae le badudi ba mola le dulang ba tsebe gore mogalabo o ne le nneo ya semoya a kere fela go ne nto e tlo lokang ye botse ka lapeng la koko go tseba mang gore le o a tlhokofetseng ka loto o lomile ke nto e lomang koko ka ba yona ka gore go na le mo e leng gore re sa le raya gona ke na le baka kwa ga bo monno ga bo sebara saka raya moe a re fitlha mo vele raya go ngaka tsoko nna ra ke re na ke go tsebe mogaladi ba file gore tšea barareng ka re nna ke nna wa bo mosadi ka ya le sebara saka a re fitlha ka moe a wa ngaka tsoko ya bolela ya ba ya ntšha mokgekolo ya bolela wa mokgekolo le ena lwetši bo botšereng sesiaka ba loto ba tsele ka mokgo a usa ka sepetšeng ka gona le mokgekolo tlo sepela ka gona ka gore ntho e tsena mo lotong e sepela le mmele alright se letlaka so ba bo papa go lena ba le kae bao nka se bolele ka bona ba gona ebile ba gona ra ngwana ko gona o dula gaufi la mo gae le ya kwana le ba gara ngwana a re kwane le bakang a kere go na le ditše dingwe kore ge go thoma le sa re sa tetsheba ka molapeng gore re na le modiro ka molapeng a ke re swantse re tetshebe pele ka molapeng gore modiro o gona re tle re bo re reng re ka go bona ka morago bona ba nyaka gore ge re sa plana re thome re plane le bona jwale ga e kgonege ka baka la gore le bona ba plana ba nnoši ba re botsa ka moswane ba re re na le baeng ka lapeng le nna re riang nto ba e riang re ka se thoma ra re na le modiro ka molapeng ra bolela re nnoši ra tšea ka ra kitima ra ba bitša ra re tlang re tla re boleleng ka re ka se kgonege ka re le bona ba re ka mokgoo ba re botša dilo ka morago mola šetse ba planne dilo fa le rena re ya ka tsele ba e sepelang ka yona le rena re ya ka yona alright le bolaya dinoga ka kua gae ge lefetšo di bolaya le riang ka tšona a nne re no re nokela ka re ga ntshole a ke tlhatholole ka tabe ya dinoga tša recently tše tša maloga go itšara a go bolaiwa ya bobedi ka tšatši le la mojiro be go na le ngaka tsoko ya a re tshwaretšego modiro a kere then ya ba gore re tšea leele ya maloba ra ya faole a berekela go gona ka fihla dinoga tše bedi file e nngwe le bedi na le tšatši ka letee gore a mabedi ene ga e fihla kua noga tše di a tsoga tše le ka mo ke nna ke e bonego ke le kua kere ke nna ke tswa nae dinoga di a tsoga dinoga tše gabotse e ba sa tšo bolaiwa go lekgone ka fore ka fotswa e sa bolaiwa gabotse ke tla ba ke goreng e na le matšatši e šetše bolaile and fa ke le ka mogare ga kotikoti a kere ga re di bolaile re fo di fa ka mokotikoti ra di bea ra letela motho mme ba berekile go tla re botsa gore re iša kae then ja tsoga jele tše pedi ja nyako loma lethwasa la ena ngaka tsoko e ufago ja tsoga o tšara ga bula ja nyako mothobola mo
mo letsogong ke ena re botjang ka mola re gape ino ga a ke tsebe le dibele le diwang di tsogile. And then go kile gwa direga gore ge go nyadišwa mokgekole gwa tla pudi gare ga beke before monyanya. Ga e tla pudi ya re kgotsiša gore pudi wa e tla mo gare ga beke before monyanyana gane pudi e berekile. Ga e berekile so ngaka Tsuku be e berekile kwa jarateng. Pudi ye kwe ya hlakahlakana before e tsena mo jarateng. Mo gate-ing before e tsena ka mogare ga gate ya hlakahlakana. Then ga e hlakahlakana ba a kgotsa ya e tlišitšego ke mongwa leloko mara le ena ke motho wa badimo. Jwale o ba golofetša gore no man pudi e hlabe mo semetsing ebile le irise šebo ga e tshwenye ka kudu. Mola mathomong e le ena ba advisa ka ditša semoya tša sedimo gore no man pudi ye bohlokwa gore mojiri wa mokgekolo o tlo o sepele ga botse. Mara ga e hlakahlakana pudi o ba botša gore ga e sana bothata le kana la e hlaba la ira mošebo. Jwale mo gae kwa ba tšhaba taba go e hlaba ba emanyana ga emanyana ya tšwa lehulu ka ganong. Ga e fetše o tšwa lehulu ya napa ya gwa. Ga e fetše go gwa go na le lesoga le lengwe la ka kwa gešo ga ditšhabatšhabano e sinka a re mo godimo mo phatleng a kgotša e tšhatšitšwe kwa dihlare. Ga e tšhatšitšwe kwa dihlare ka mokgwa ba e rwala malome a ka bobedi a e tšea a sepela le ena mamogolo wa ka go robala ba ya ngakeng Tsuku. Ga ba fitlha ngakeng Tsuku ba sa tsene ngaka Tsuku a re no ke bona taba e eme ka tsela gore ke bona pudi shape before ba mo hlalosetša ka ditše ka mokano ba botša ka tšona. A re ke bona pudi e berekile le ba enošitše sehlare gore lena le hlabe gore e letše ka mokana ga lena. Then maloba kgwedi ya go feta be ke dutše le sebara sa ka montle ka botho 12 ke bona katse mo godimo ga ngabo. Ga ke bona katse ke re ke katse a se katse ke le ribiše gore ke bona e le katse. Ga ke re ke topa sa go foša ke mo ka go bona gore bjala e sa le katse ke le ribiše ka re le a fofa le a fologa. Then be go na le taba e riega kwa gae forogo e nngwe le nngwe ka bo 27 ka re be ke le motho ke tšwa go pele kwa gae. Ga ke fihla mola ke kgwetša go gašitšwe mo gate-ing mo go laetša gore metsa topa ntho ba e gašitšego ke sa tšo gašiwa go jwale. Ntho e direga matšatši nna ke no feta ntše ke feta ke no re no modimo ga gona taba le ga ba šetše mo o tlo no ntšhireletša ke tlo no feta. Then ke a feta tšatši le lengwe jwale ke re ke tlo feta ke bona batho ba ditšhetšego ba dutše ka mo motseng wa bona ba dutše mo kgausi le gate ba sa tšo ditšhele sa le forogotonya ka golebile ba apere dishoti le di-vest a kere jwale ke re no man le kgone gona ke notlele ke nthong gore le kgone gona tše di boima o ka ditshelo ka go bana ke buela morago. Ga ke buela morago batho ba le banrele ba re wa e gomela morago ke re ao le ka buša motho ka gabo re wa e gomela morago ga e be go na le se ke se lebetšego a kere ke buela morago ke a selata a ke tsebe gore maybe ba tshwarologa gore ba nyako go buša gore wa e ke sa tshele ntho eo e diregang. Then ka tloga ka buela ka ngakong ka ke tšea ditaela then ka fihla ka gaša ka tshela. Then taba e tlo tšwelela tšatši le lengwe wa bošego ke robetše ba ntaetša gore no taba e ba nyako ntia ka moleko o itšego wa leto ke gona mmago alright. Ee ga botse ke nyaka go kwešiša ntong wa buti ke tlo bua mo go wena koko le hula mogala wa gago e bile la mohuta mang le hula mogala jwa ko ba dutše ka kudu a lula mo Tenelton a ba jwa tswa mmereko a le mmerekong a re ba mo zweditše taelo a ba mo zweditše taelo la mola wa tla o tlo re fihla a sa se kgone totoba re nna ba nkutsweditše taelo ka mo ke dulago ka hostel ene le motho a e utswitšego ke a mo tseba kwa ga borena ka ra oa a re ee ke ga go thoma go tlhabega gago ka mokgwa. And then a tlhabega maoto goba a ba te tshwenyetša ke mala goba ba te tshwenyetša ke maoto le mmele le sehlabi a swere ke sehlabi ka kudu ee sehlabi ka kudu ke sona se go swere. Alright ga botse taba maoto a e thomele gono ke ra taba maoto a e thomele gono go bana ba gago mara e a thoma ka e a legono e a tlhobe ko fetšego ke ena re bone go maoto le moswere
Mokgalabe o jele ke eng koko? sehlapi Ba sa lle ka maoto yena. e le ena mara fela re letolaka ka nako ngwe re letolile a baba All right. ee Ka morago ga lehu la mogalabe wa gago go bile le perekišano go wena le ba bogadi ba gago goba o ile wa latofatswa gore o ka ba o tseba se sengwe godimo ga mogalabe wa Robin? ba itse ba re ba naganela ba re kgekole ba dula lekgotla ba re bagadi bo le bona borangwana bona bana ba monyanana All right. a re mogalabi a re tsepeleng re ngakeng re o kwa gore mogalabi o ile keng ra tloga mo re ya ngakeng a re fitlha ngakeng ngakela ditsholla ga ditsholla ke na le nena rangwana bana ba le ragadi ba babedi ragadi ya kgaitsedi ya ena monne fitlha kwa ditsholla a re mohlala a re tama a re mohlala a re tama a re ga o tsebe dipheko na matlhala a re ao a ke tsebe dipheko a re monna go hlwa o rara batho ka batho o re motho o ile ke mosadi ya gagwe monna lebelela mo mamogolo wa go o ile mogolo wa go a re jai ke ile mothong kgaitsedi wa ile sampotse gore mamogolo wa loye a re nka se go botse ebile tolo la gago ke go botse nka se go botse All right. Koko mogalabe wa gago ge a berekiwa o berekilwe wena o tseba gore o a berekiwa stopo sa gage aowa sa nka bampotse a ba go botja aowa ga o tsebe taelo ye e berekile go mogalabe wa gago? All right. ga ke itse go bolela maaka O berekilwe go berekiwa yena mogalabi aowa go foba masione ba bogasha. All right. Le tswa ngakeng le buile la ya kerekeng la kgopela ba kereke gore ba ye go ba tle ba mmoloke ka go mo šireletša ka ditaelo le gore baruti ba tle ba phete ka mokgwa go swanetšeng ka gona. Lehu la mogalabe wa gago go bile le go latofatša batho ka boloi ya kere and then se gantši family e ka latofatša batho ka boloi ya boa ya se dirise le godimo ga stopo. Go na le kgonagalo ya gore mathata-thata na a tsenang ka mogare ga motse wa gago o ka kry-a e le tše dingwe tša dihlare tše di beilweng kua lebitleng la mogalabe wa gago. So dilo tše dingwe re ka di lebelela ka gare ga motse wa gago gante dilo tše gone mo di tswa go gona. O nkwešiša koko gore go ne dilo tše dingwe re ka lebelela gore sese o no ba dula le motho wa lwa mang o dula le mang go diragalang ngwana šolla ka taba ya lehlapo le go gore lehlapo la gona ba re le ya motshwenya ga le eme le dirang yes a ka no ba thomile tša dipapadi sa lo monnyane mara taba ke taba ya gore motho ga a tepona gore ke mosadi man a nke ke ya seke e basadi ba ya sesading a banke ba ya so o kry-a dimaka mola le mola o tla nyaka thušo le yena ka gore sure ke dutse le motho ba re ke tlo palela ko go dula le o mongwe motho fela taba ya motse wa gago e nyaka gore re ye go e nyaka go tloga modung gore ga botse go tle go šale go e ba le lešata go sa kwane e tswa kae ka gore ntwa ke e bolela gantši re kgona go lwa ke go robetse ngwana borena and then re kwate re beeletswa then letswa lela ka morago le seke la itia mosadi o re mo lebeletseng gore mo gongwe re latofatša yena letswa lela le tle le itie bana ba ngwana borena le tle le sokodiše bana ba ngwana borena le tle le dire gore bana ba ngwana borena ba seke ba bereka ba seke ba kry-a tšwelopele bophelong ba seke ba ba le banna ba seke ba ba le basadi ba seke ba ba le tšwelopele mo go ne go letswa koko ga go bophelo mo letswa le fetago gona jwang ga bomele ke rala gore a go ne gore go ka ba le dilo tše botse di bang gona so taba ya lapa la gago e nyaka o e nyaka o ka se no o lomiwa koko go šala o lomiwa o loma ke sele o sa se bone go ne nto ba go romelang ka yona go ne nto ba go romelang ka yona molomi o o lomiwang ene o no re o lomile ke sele o tswa sekutu se sekoto o lomile ke eng o tswa sekutu a go kgonagale a go kgonagale ene bana ba gago go ka ba theeletša ba ne le mathata ka moka yena o le mogolo le reng mosadi o moloile o ka kry-a
ile gore o rakilwe ke boraki gape ngwana ba kgona go mmona a bereka ba moraka ba mo tšea motlhalo ba mmereka ba moiti a ka thagala kgole ra tla ra blame mosadi ra palela ko go lebelela mo e leng gore mothoki o gobetse gona so gone jale ke kgopela gore se ke ra blame motho gore mang o loile mang a re lebeleleng go lokiša lapa la gago ko bothata bo gona bana ba gago ba sa tlhetswe dilo ga di loke dilo ga di sepele ga botse go latofatša motho o mongwe a kenya ke re go lebelela gonjwale a re lebeleleng pholo re lebeleleng gore ba ba dirileng dilo tše ba tle ba kgone go tswelela molaleng sese 22 years o sa le monyane wena bophelo motho o a itukišetša nka se go fe advice gore re ra re lokiše taba re o be le monna o tla kae ka sekolo wa ke tsene sekolo sepadile ke feditše mara tša ka senke di sepela gabotse ke eng e sa sepeleng gabotse a ka phasa gabotse sekolong and then mengwage o duletšeng gae o sa ye go feleletša tše di shotang aowa ke sa le kae le gona go nopala o feitšitše kae ke bona o ka re 4 ka matric o ra re go ka tšea subject e tee ka ngwaga wa tšea e tee ka ngwaga wa tšea e tee ka ngwaga o ra re di ka go palela o phasitše tše kae o ka re tše 3 o phasitše tše 3 ngwanešo mo bophelong ga re re ge re thitšitšwe ra re go padile a wa jagela felo nako e sa le gona ene e re ke go fe lentšu le lengwe ke le ga o palelwe nke be le gore wa palelwa nke bo se wa fihla go grade 12 ga o palelwe bothata bo bogolo go no ba go fihlile nto nngwe ya gore e tšwa kgopolong ya sekolo ngwana gešo bophelo ba gone jwa le bo boima ko wena o ka tšhentšhang lapa la koko wa leaga ka mokgwa o ka leagang ka gona malome o boletše le yena ka mo a re o feditše sekolo o nyaka go applya go apala o ne le nto e le palelišang go tšwela pele dithutong ka kua gae se ke la e dumelela motho wa go pallwa ga a fihle ka go grade 12 go ka bona o fihlile ka go grade 12 wa bona o ngwadile tše dingwe o di feitše mo bophelong ge re dira dilo go a kgonagala gore o re ke a leka go pale mara gore o se ke wa bueletša ngwanešo e tšwa mo banneng gannyane o tlo ima wa oketša mathata ka mo gae gape o nkwešiša e tšwa banneng ko lebelele re o ka dirang go njwa le banna ba lekgono ba nyaka basadi ba go ya sekolong le ge o le monna o dula le mosadi o nyaka mo iša sekolong so wena go nyaka go dula o se ka ya sekolong and then o tlo nyake gore o tlo o nyalo o nyako nyala ke mang ka re ka moka go njwa le re tšhabela mohlako tlala e etla mo o re lebeletše so ka mahlo re tlala e etla mmereko o palela le bona batho ba re reng ba tšwa sekolong fela re fa batho maatla gore yang sekolong gore mohlang mmereko o etla o go kry-e o ile gabotse se ka re mmereko go o etla ba re re nyaka eng wa ra ke nayo e re ge ba re nyaka eng o re šiona wa ikwešiša dula o le ready dula o loketše ntwa se ka nyaka go lwa ntwa go hloka marumo malome ka kapa awa no go kwagetše moroka go kwagetšeng thušo ba tla e fiwa jwale ka ba bang ba ba hlong ba hwetša thušo tšhelete a re no e swara ra re a re tsebe rena re diang ka yona wa bona ke phentše ke botša batho moroka ke re ge kgwedi e ela go fela motho o tšea pele le pampiri a ngwala budget ya gage a re mola a ngwadile budget ntwa mathomo ga a fetša go withdrawa tšhelete o thoma ka go reka ntwa e seng gona on the list gape dilo tša go tshwana le bo di-airtime a o ingwale mole dilo tša go tshwana le bo di-data mola a o dingwale
dilo tja gore ne re ke no tshokere ke letse pedi ke leboge mmele a wa dingwala mola listing and dilo tsela ke tsone tse di jang tšhelete ge o ya go thoma ka listing jale tšhelete la ya fulegile ga e sa kgona go lekana mabaka so go ne ka nako nngwe ba gešo baloi ba gona mara a re a swanela gona pe re ba apeša ditlhora re nagana gore ba kgona that is why maphelo a rena le ka mokgwa leng ka nako nngwe ge mabaka ga go a sa kopane ga botsene e seng a botlhokwa o ya matšhoniseng o tšea 200 tšhelete la ge swantse e boe matšhoniseng swantse e boele e le 300 mafelo a kgwedi go fetsa go patela 300 la matšhonisa e shota gape so a re se ke re apešang baloi ditlhora and tše dintšhi tša tše diragalang ka lapeng la koko ke mmereko a ga moremi ba tla mo direla ga e tšere ka tebogo wa bereka ne ke bereka ngwaga go feta ga o sa bereka ntho beidi ya gore o dula ga bo boyfriend keng a sa nka dula ga gabo wa thoma kere wena Portia o rileng ya o dula gona a tsa nka dula ka e bolela ke tseo ba rile ba mothebotse gore ba rile o dirang ba ile ba o ile ga elwa le boyfriend a re o ka se kry-e motho and then since a go boditse ka mokgowe fela o kry-e motho o kae o gona all right no re lebogile ba gešo moro ka nna ke a leboga tebogo ga botse wena mo bophelong o tekemišeditše go agela bana ba gago eng goba agela eng like ba tebogo wa bona ngwane ešone mo bophelong e ba mosadi wa go tekemela e ba mosadi wa go tekemela e ba mosadi wa gore o seke wa re go o swanetše go nyaka selo o re moroka ke kgopela go nkwešiša e ba mosadi wa go tekemela go ba mosadi wa go tekemela ke gore plana bophelo ba gago ngwala buka ka bophelo ba gago ngwala tše botse tšeo di nyakang o di rapediše ene ge o di ngwadile o tlo kgona go botša modimo dilo tšeo di nyakang ka tatelano wa kry-a ile gore go o rapela o ne gore modimo mphe mahlatsi modimo mphe eng wa kgopela tšeo di nyakang and then modimo a go fa maatla le bohlale ba gore tšeo di nyakang o swanetše gore o di kry-e o phele so wa bona tebogone age o le mo go yona o ka palla ke gore wena o ne ngwana ba ba kae o ne mengwaga e mekae no sotse o swara 4 years o ne 4 years wa bona re ngwana o la o a gola ka ngwaga ngwana o la o a gola o tsebe gore ngwana yena a ye bophelo ba gagwe a boeme bo ya pele tebogo tsena sekolo ga ke gane e le gore o lebeletše tše dingwe tsena sekolo and go ntse lo seke wa dira ngwana o mong tebogo tsena sekolo and then go fetša go tsena sekolo and then e be gona mo e leng gore wa bereka monna ga a go rata o tla go nyala o tla mo riela ngwana o ntse o le ka gare ga lenyalo go nke gore ke reng o tla ba le bana ba dula ka molagae wa kry-a pula ena bana ba gago o emeletše le bona sokoko o emeletše bana ba emeletše bana ba lla le wena ka mo wa lla mma go bona mo bophelong a re bapale mo a ratlela go bapala mo lefaseng o tsebe gore go ka palela ko go planela ngwana o monnyane o a leng gona tebogo ba batlang go ba planela jwa ye and wa bona re wena ka wena šetse o faila go plana bophelo ba gago already o thoma go faila le bana ba gago o nkwele monno ga go rata a go nyale nakwa go bapadišana mo lefaseng a e sa le gona a e sa le gona ne shefa o dutse le monna 6 years o speech o mongwe le yena o tlile o go šiela ngwana ke 6 years o a spela o emetšeng wena botse o planneng tebogo nako e ke nyane o kone gore ka 1 minute o mpotse gore o planne bang
Ona ne ke te tlhokela mmereko ga botse ka re ke bona ka re sekolo sa pala. sekolo se apala o nyaka mmereko wa mohuta mang Aha. Na next ke ngajila ga botse ga ka molao ke fore o molo mong kona. ke mollo mong kona a go ne mmereko o mollo mong kona Tebogo mmereko re tlo no go thuša le ge o ka o kry-a Tebogo o ye sekolong go nkwa Tebogo o ye sekolong ntšha lentso la gore o a pallwa Tebogo o tsene sekolo o fitlhile ka go grade 12 o fitlhile jwang o pallwa Tebogo o se ka nyaka go ba mokitimi motho a kitimang a raisisang a palle ko go fitlhelela ntwe la e nyakang o palla ka di-subject tše kae Tebogo tše kae tše 4 aowa mona Tebogo aowa Tebogo go na le se sengwe ke nyako se bolela e re ka pelanyana ke na le go tshwenya ke tlhogo mara tlhogo e sa le nthoma ke sa le monnyane ke sa re grade 3 go fitlha le go mbala le ge ke itswa awa a ba mpotse gore tlhogo ke eng ke tshwenya le ke sehlabi ke tshwenya le ke magetla le letheka le diaparo tsa ka di fotimela. alright wa bona dihlabi matheka mmele nna ke tswa go thwasa go rutiwa dilo tšeo ke tlo go alafa dilo tšeo wa fola wa ba ga botse Tebogo wa ya sekolong wa nkwa ke nyaka o ntšhe nto ka mohlogong nako nngwe Tebogo ntšhang ntwa gore ke a pallwa nyamišang baloi ba le bone le tsena sekolo le phasa ntšha nto ya gore wa pallwa Tebogo o pallwe go ne bana ba go pallwa re a dumela sekolo re ka se tsene ka moka mara bana ba go pallwa ba feletše kua go bo grade 7 ba bontšha gore re a pallwa ba ba išitše di-special school ba bontšha gore ba a pallwa wena o pallwa buang Tebogo o fitlhile go grade 12 aowa re a leboga magagešo go sasa ke tlo no ba le maeto a mangwe ke tlo ba gona ba batlang ba tla hwetša ngaka Mmakola ka mola gae ke a leboga malome ka kapa